himself, Joe the Fukamaru. Metabuine akamemeka ukamo ige. A very good morning. Are you ready for Joe Rayako? Dina nieje tago Mudhoni Keroba. Yes, nanigato Chef Gadeba. Chef Gadeba. Gadeba. Na nije tago Mudhoni Keroba. Ucio Gadeba. Very good. Mutaikinya. Muthenya wa rucio na nitukwamba gucokeria ngatho ni gukorwo wi guku Kenya na kurea na Kenya. Aria marajitie tukofia tutu twakwa twa K-Fest. No nginya ngunengere uria wi natuo. Yeah. Right now, the red kamwe. Oh, really? Yeah, one. Really? A red one. Oh, red? Yeah, red one, like na this one. Complexion? Yeah. Yeah. Oh, you go here no. You don't grab hana ta automatically. Well done. Yeah, thank you. Thank you. Rucio twekodogo gut. Aya, tamakane rucio na twanjirie. Ni tugoka rungai. Twabirio uguo kuma ngathuiri. Muthenya no wakinya ni rucio. Riu tiga rucio. Rekani na rucio ni rungai. Friday enge twekere nyaga. Haya. Wajiko ndo uramenya. Ndikomenyete. Ikoragwo na maito. Friday atariki 5. Imweri 5. Twekire nyaga. Ate. Haya. Tamaka. Twakora ko Kirinyaga taoni. Tamaka tugakorwo Kirinyaga ni ngukwira ni ha. Nyambe ndekie naya arucio. Twambe turekie na rungai. Kesho ni kesho. Msema leo ni muongo. Yetu ni kesho. Kesho tukoronga. Na mbwa huko kuna manganya. Ninataka kukua niko huko. Kore si habagiro kore kenda pio gweta. Kwa stage. Ko rugongo. Kwina ndera witagwo Mwas. Nyorora. Tiko. Orauga hari irwe. Na ndi turarenga mundu ucio racina ndi turarenga guku. Mwaje turenga matu. Nirarenga. Ikitucina. Twabe tiga turikie. Nirarenga ka. O ni akuikuhite. O ni ndaria atu. Tanyitira hanini. Turonire mwaki riu tutirenda kuona mwaki. Tanyitira hanini we wakora ndaigua Gikuyu. Shikilia kidogo. Papa chiriki yako kitoko. Shikilia yako kidogo. Tupatie hao wananchi hii maneno. Msitochomeko. Gladys Karis unataka mpaka ile t-shirt sawa mpaka jumper sawa. Hiyo kitu tunapanga very fast. Gokweraga rucio manyanga macio mabagiro reirwe. Hari irwe. Neho goera. Yes. Inyaga rigima. Iriere ugi tukebate tuhetukera ngata. Tuhetuke kuria moro area ikoragwo itagwate haria. Eno kiria. Bomas. Hau ne hari mo Galleria Mall. Galleria. Haruruke riu. Riu ne kuharuruka. Kuharuruke heko ndirigwa kora kiro bridge ya bara. Tuto ne kajam kanini twina mapu. Hari handu hetagwo avocado. Riu tuhetuke. Ni ithu acio tuthi haria hetagwo Masai Mall. Hau ja ne hotura bahema. Yes. Nigana tukurehere mogithi kuma kana wa Joy Millers Limited. Tukure horo wa raha katoto, raha kaswiti, ile ni 500 grams. Kale kadogo. Na usione ni kaswiti, ni ka premium. Very premium. Ka original. Ka oriege. Siangalie size. Wewe. Kale kaswiti. Tukurehere raha premium gano kafagara original, kafagara premium ugari original, super extra original. Tukurehere mwevoko very good and very nice. Ona irio cia mahio mena cio riu muthenya wa rucio mwago wa mwihaki tutigai korona DJ Dibul twena Samido twena K Master ne ithu acio cio ne T Master Stacy wa digital na ni ngakorwo ndikondoko baby Rongai Kiseria Ngong matura macio mothe Langata yes adwala ngata ona Keren no Ikoroke hau na ne mogithi munene muno muthenya wa tomorrow. Friday ni ngukwiraga Friday ruiri ege atariki 5 njorwa yako thie gikinya tugakorwo Kirinyaga ate surprise. Things are running very fast. Close your eyes. I have closed. Close your eyes, Wajiko. I have closed. Are you ready for surprise? Nikore Amaige Egete Gora goro bisa. Hey Gora. Not beautiful. I'm the surprise. Oya no siokore acha baji taboku. Oya rabuko. When I'm the surprise. Oya na surprise yenyewe.
Tugakoro Kirinyaga. Kirinyaga County. Riu Joy Millers yenyewe. Uri wathi kuo? Tukahingura kiganda. No ndoingirire. Aca ndingirire. Riu tugakinya tene. Tondu ni turahingura kiganda kieru kia Animal Feeds. Oh wow. Turenda tari miere matwaraga iria ta guku fresha. Na rimi othe makaguraga irio cia mahiu. Riu ku niko tukurutira nginya pellets cia tucau. No aciona. Ku niko tugukorwo na ngai iria nderirwo ciothe ndariganirwo. Pellets, crumb starters, Animal Feeds pellets. Tugakorwo tukihingura kiganda kieru kia Joy Millers Animal Feeds muthenya wa Friday ya the 5th. Ore Kirinyaga. How kiganda-ini giki riu tukareaga harurukie mutu ucio ndukure ni macini nikio wera to premium ugoka gwo umite macini ni ugoka gutunetwo ti aya ngi murapaki na njara aca go gutire njara makindagira mutu na moko makindagira mutu na ngundi na njara ugo makaweta premium macoka makabinya baria bakubunga makabaka mata makanyitiria iratathi riu aria ni kwirorera uguo mecini ikiruta uguo mutu karehe mutu tukoga ucio niguo muhiu ndenda mutu muhiu chef rugaga cabaci cia muyunure turie chapo tuhingure kiganda kieru. That is on the 5th of December. Ege ningakwira turie tugakorwo ege 5th twakinya 12 thiri gakorwo 12 ya muhuri ningakwira reke twambe ngai tukinyanirie rucio twambe tuingire Rongai. Are you ready? Muciari matuko maya ti makurekereria mwana aikare aido tondu mogwati ni maingi muno ndukareke mwana waku uri urarikirie form 4 aikare aido murehe Petans Driving School and Computer College avudithio kothi yo tereva o hamwe na computer cera ruhonge rwa Petans hakuhi nawe Kiambu Town twe Petans Plaza Githunguri Ruaka Gashie Githurai 45 Kasarani Mweki Santon Kayole Naikuru Nyahururu Olkalao na kungi kuingi uhoro makiria thimu ne 0705050504 website ne www.petansdrivingschool.co.ke Facebook ni Petans Driving School and Computer College Kenya. Sokomurwa ingia ndani ya soko. Gitagwo Violet Wambui nyumite Gatundu handu hetagwo Mundoro ndiraingirire thiini wa thoko ndiradial *292# ndirareherwo motorbikes kuka na smartphone ndiracagura smartphone ngikira pin mpesa ngiconfirm sigiste ndirahuthagira gathimu karia kanini ga buttons ndirigwa ndimukeni tondu ndirihuraga mbica maundu ma internet. Sokomurwa ni yama tondu nie no kuigwa ndaiguire radio-ini na ngifuatirira makinya maria twerirwo na ngigura thimu na ciringi 60. Ona wereu no wigurire thimu ya smartphone na thogora wa thimu na makiria uhonokie mbeca nginyagia 99% kuma gwa Sokomurwa. Ni huthu hihinya *292# ucagure kiria ukwenda ucoke wikire pin yaku. Sokomurwa kila kitu kwa bei yako. Riria uri na thimu ya M-Kopa to thimu tu ukoragwo nayo ukoragwo na mweke wa kuheo loan ukandandura biashara yaku na oho ukaheo cover ya thibitari gukuhotithia kwamukira urigiti na to uguo tu ukagia na cover ya thimu na data bundles cia gukuhotithia guikara online. Urabatara okureha marihi maku ma M-Kopa ihinda riria riagiriire. Kumenya maingi ni tukiarahuka na Gatonyo wa Mbogomen na MC Coconut mitambo-ini ya Kameme Kayuka Muingi ni thaa 5 na ndagika 28 mathaa ukimenyithio ni Petans Technical Training Institute tukinyitanira a Kenya othe tukamwira ka rada na usikae idol with courses ta hair and beauty, hotel and catering, CCTV installation, interior design, plumbing, motor vehicle electrical na igeyige. Intake ya January ne rathie na mbere tusherere Nakuru Sokoni Plaza, Kiambu Petans Plaza, Lemuru wa Marema Building, Thika Kehanya Building, Githurai 45 Wima Building, Roiro Hakwena Stage, Kayole opposite Naivas, Horathimo 0707 490 390. Right, a very good morning. Anytime from now, tugokora tugekurehera jorua ya kothi na nie jetagwa Baby T.
Yes, and I get to Chef Gademba the Tea Master. Chef Gademba the Tea Master. Yes. Sasa uko sawa. Ndiye niko hapa ndio tufanya 1-2-1-2 nodo wa jolwe yako thi. No haharu watu ya mwagi. Kara ina magioke na guko. No thauti ne yagira thengio. Ni yagira. Igicoke na guku mwagi ni ndamuhorerie reke athondeke. Machini cithondekagwo na moko ma andu na andu aya ni aya. Ni turenda gukwira muthe atete Stacy na moko ma Mwangi. Machini cithondekagwo na moko ma Mwangi. No ikwira Stacy amenyete oro. Amenyete. Ti moko ma andu ni moko ma Mwangi. Kama kana ni kunjinura. Kaundo kegeciria kauma very funny. Kauma. Kauma kaband. Maita maingĩ mũno eciragia tondũ nĩ bane wa ugarĩ watuĩka nginya cira ta ciugo icio cierĩ cia gũkĩnuma no ndakiuga haithuru nyuma mũtu-inĩ akiuga ũguo akiuga ũguo nyuma mũtu-inĩ na ndĩ mũtu-inĩ wa Raha Premium. Yes mũtu wa Raha Premium nĩ premium mũno twĩna kabagara ũno wa ngima. He mũndũ ũrauga nĩ Kamande wa Kĩoi ndecire twarehire ageni gũkũ nginya andũ matiririkanaga Kamande wa Kĩoi nĩ okire na arĩ mũborithi. He had a very, very good story. Very interesting I actually really loved his session. Yes. Tumare hamotu. Wagima wakafagara Premium Original. Yes, motu very original. Wagano Raha Agano Motive Purpose. Yes. Fortified. Super extra premium original. Yes. Raha kadogo ka original. Kaswiri. Raha kaswiri. Mwivoko original. Na ginya irio cia mahiu ni wega gukwira ati muthenya wa rucio tugakorwo twi kundu gugwitwo Rongai na matora maria marigicirie ni ukeyumiria mwihaki atakuepo mundu gwitwo Tea Master, DJ Dibu, Samido, K Master, Stacy wa Digital, Baby T, tutakuwa pale Friday Kirinyaga mwanje konora magego ni tugakorwo matora tono managwira tukariaga mutu bau kuma hau direct kuma kiganda nginya rwete tukue koguo rucio tupatane. Ndĩrĩ ũreciria gwaka mũciĩ waku nĩ wega gũtigĩrĩra atĩ mabati marĩa ũraka namo nĩ ma gĩkĩro kĩa igũrũ. Mabati marĩa magemagia na makamenyerera nyũmba yaku nĩ ma Homelink mabati, arĩa makwendagĩria gauge mwanya na rangi o ũrĩa ũngĩenda. Kũmenya maingĩ ũrĩa ũngĩgũrĩra mabati ma Homelink mabati, ikara mitambo-inĩ ya Kameme Kayuka Muingi. Wewe kama mwenye biashara, hebu fikiria, you're minding your own business kwa duka yako, then mama fulani anaingia hapo na makarao na vishindo akipiga nduru analia, ameniuzia waya bofu, zimechoma nyumba yangu, kamata yeye. Hata humkumbuki na hujua anaongea mambo gani, all because haukuangalia quality ya waya zile unauzia customers. Usidanganywe, epuka nuksi. Substandard cables are very dangerous. Tahadhari, insist on only buying genuine East African cables. You can put your trust in our over 50 years experience in making safe, reliable and quality cables. To verify your cable, scratch and SMS the verification code on the label to the number provided. Kumbuka, Wayambovu, Maisha Mbovu. East African Cables. Total peace of mind. Jetagwo Ambassador Githigithia gikurehera utalii road safety campaign kuma Petans. Tumete Karati na turorete ya Arware. Dereba haha niwe ni haturi. Haha turi ni demu-ini Karati na haha tugaga andu mathie kahora tondu wahetoka haha gukinya Kanyama na hemu ikuruko mukari muno na ngari ni cika accident twakinya Rware. Manager. Yes sir. Amukira ngeithi cia Ambassador. Ni dashi amukira. Good afternoon students. Good afternoon sir. Which are the major causes of accidents in Kenya? Overspeeding, driving under influence, driving and roadworthy vehicles. Petans Driving School umari na utalii road safety campaign kuria uraheo 15% discount no kogererwo free basic mechanical course tonya ruhonge rwa Petans hakuhe nawe thimu na 0705050504. Right, thank you so much. So, Osho Nishitiana. Chukua simu mbili kabla Jorua ikuje. Imekuja na nataka kulipa bill. Wewe utakagi kufunguliwa dakika 2. Simu moja inataka dakika 500. Lakini unatubaba sana ukipiga simu. But tutafungua tu next week.
Go TV. Go TV maratura tha ici Go TV value. Magana matano ma 99 ugakorwo urihite Go TV ukari connect kana ku upgrade ihinya *423# rumirira makinya kana utumire my Go TV app hapo. Yup. Najua tarehe 6 tuko na K-Fest. Tarehe 6 by the way is on a Saturday. After tuma kuhigura ruko uria pellets. Tarehe 5 tunafungua Joy Millers Animal Feeds. Yes, Kirinyaga. Tarehe 6 tunaingia K-Fest. Tarehe 7 tunaenda Embu. Ndio shika yo. Iko hapa igesaulilika. Oh, inasaulilika aje ploglam ndio hii. Abo tuone. 5th tuko huko. 5th ni Kirinyaga. Kutus. Yes. Tukifungua hiyo Animal Feeds Joy Millers. 6th tuingie Karaiko. Inaitwa nini? K-Fest. 7th tuingie. Kafagara Fest. Iko Embu Stadium. Pia hiyo ni K-Fest. Kafagara Fest. Yes. Embu the 7th. Yes. December. Tokore Kafagara Fest. Yes. Kaimati. Hata si tupatue Nyandarua Kafagara Fest. Nĩ thaa ithano na ndagĩka 35 mathaa ũkĩmenyithio nĩ Onja Majarin nĩ njega mũno hĩndĩ ĩrĩa ũrekĩra toast-inĩ, pancake oginyagia keki-inĩ. Ĩrigũkaga wega na nĩ njega hĩndĩ ya breakfast, lunch bite ona kana rĩrĩa mwĩna snacks cia kwĩrorera movie. Onja Majarin nĩ yendetwo nĩ aciari Kenya ng'ima, nacio ciana no gũcona iracona thani nĩ kũigua wega. Wathiĩ nduka-inĩ ĩtia Onja Majarin. Onja Majarin, it's better than butter. Onja Majarin, your family's everyday flavor, a quality product from Pwani Oil. We, takojira shafashinya hauna bosho. Gekeno, raha, chapati, soft, ugali, kushika. Moikari wa Rongai na matora maria marigicĩirie. Gatano gaka twigwa kuja okoshemanie na team Shanjamoka imwe kwemwe kuma Masai Mall Rongai na ohokudio rwimbo ni Samido Waithaka wa Jane oshokyo tukanirio rwimbo ni DJ Dibull special appearance ya mwihaki tosine dokira Kavagara ni gatano gaka imwe kwemwe kuma Masai Mall Rongai tumagaretio ni Raha Premium Kavagara. Thank you. Comrades maratwerate atoke igira. Yes, comrades maratwira comrades dream team ne maratwitira igongona inene muno magakorwo magikungwira miaka 10 otungata na magakorwo haria thindegua hauja ya Quickmart grounds hau niho magakorwo mambite hema kurigana na offices cia comrade offices igongona riri kambia thaa 3 cia rucini oginya hwaini ni ukeyumiria ukimenya maingi megie comrades dream team na oho ugitwike omwe wa kuingira thini wa motungata maya mao. Comrades empowering our shareholders through financial strength and well-being. Kameme kayukamwe. Tukigashirithia ndugu itu ona muno makiri. Na riu no twamukire wega kabiti. 92.3 FM. Kameme kayo kamoinge. No kameme Tugeria cia mutu wa ngima utekwaria cia Lea Premium Maize Meal na mutu wa chavaci wa Lea Premium Wheat Flour. Ngima irugetwo na mutu wa Lea umirumaga irekanua irio ndani cama, nayo chavaci ya mutu wa Lea ikoragwo ihoreire uwega na ikororwa ona ndwetagirira gitoero ni cama wayo. Wega uyu ni kuma Lea Premium Flour na thogora ni mubashirire piu. Tonya supermarket kana duka hakuhe nawe wetie mutu wa Lea na waigua chama umenyithie neighbor. Zimone 0117 17 17 17. Lea Maize Meal, nurturing the world. Lizzy Wanyoike Preparatory and Senior School. Thukuru wa Lizzy Wanyoike Preparatory ne thukuru foundation yaguo ni holistic development kuria mwanare na chance ya academic excellence na chance to develop non-academic abilities na laying a foundation for lifelong learning. Gutuhotithia kwa achieve such a holistic development irathi citu itikiragia ciana 25. Goko Lizzy Wanyoike Preparatory and Senior School we promise you a balanced diet
diet, individualized attention to your child, clean and safe environment that creates a home away from home. Our school transport eoparetaga Route Star, Kasarani, Mirema, Kahawa West, Kiamobi, Jacaranda Estates, Maziwa, Kamete Kona, Oginyagia Kirigiti. January admissions neirathie na mbere. Tuhurire thimo 0113228064 kana utusherere Lizzy Wanyoike Preparatory School thutha wa NIPS Technical College. Lizzy Wanyoike Preparatory and Senior School, devoted to excellence. Andu aitu muoragianire iniwe no tuweke mukombori thiotiga gutuweka mukombori. Username Properties ni marakurehera The Delight Nakuru buroti cia 50 by 100 na cash offer ya 650,000 iria no rihe na matena ngina mwaka umwe waigithia na deposit. The Delight Nakuru ira mine ya Naikuru guthie Eldoret barabara-ini ya Rami ya Rungai. Buroti ici cina thitima na mai hakuhi na ni magwekereire value addition stafara perimeter fence na gate na cio taito magakuhe na thiku 30 wihika heke wenyitire buroti zitanathira mahuri na thimo 0725 00022 nekio 0725 00022 kana wandike kiugo mugunda kuri 20321 kiugo ne mugunda kuri 20321. Username Properties. Secure your family's tomorrow today. Imekuwa miaka 25 tulianza na simu za tululu na scratch cards na kutumia na salamu kwa redio. Leo tuko na 5G, smartphones na M-Pesa. Tumesonga mbali pamoja. Na sasa ni wakati wa shangwe ya 25. Tumia M-Pesa, nunua bundles au minutes ama lipa na bonga. Kila transaction ni entry moja kushinda. Kuna zawadi za kila siku, M-Pesa cashback na free bundles. Washindi 3,000 wa 10,000 kila wiki. 25 winners wa 1 million kwa grand prize na 25 community projects bana. Shinda na Safaricom at 25 popote ulipo. Promo ni hadi 19th January 2026. BCLB 0000279. Popote ulipo. Neza ithano na dakika 41 mathaa ukimenyithio ni Go TV. Mabura-ini maya Go TV nirarehe family yaku hamwe na mwago wa tafarira na ifidi itarathira. Kuma drama Stalazizi, thenema cia Christmas, mofira na cartoons cia ciana. Reconnect Omothi na Go TV Value na ciringi 599 ukenere mahinda mathaka Christmas ino. Ni undu muhuthu, hihinya *423# kana uhuthere My Go TV app ku reconnect kana ku upgrade. Go TV tumefungulia value hii krisi. Thank you so much. A very good morning. Tuthiete wega tugicanjamuka iri tha TBT na nie jetego Baby Top. Yes, na nigetwo T-Master. Are maratuthikiriria guku Kenya na kuria na Kenya riu ni ndahurwo signal mugeni ni akinyite na agikinyaga ni ngurekereria kuriha bill ciakwa. Nini ngena muno ni aria makoragwo me online. Wana Maringo. Wanajua hii Kameme Digital imekuja just the other day. Vile tumevumilia tukiwa huku analog kwa karedio kanasoma biru mpaka kana hioha. Anyway, na sasa tuko digital. Ati hizo zingine lipa kesho. Sawa, nitalipa nikiwa pale kwa Kiloli. Haya Petans. Nitalipa kesho sweetie. Yes. Sawa. Siwezi taka ujam. Hebu kwanza shika hii bili ya mwisho. Second last. Ya hii ni ya second last. Petans na marago itira karibuni nyote Petans campaign na wekinye roge rothe rwa Petans kuhina yo kanera uchumi package, corporate package, ladies package na premium package. Hoge oyo the ya Petans okinye kuwa kana hure na beno negetho menya roge rwa kuhina we 0721 328383 0721 328383. Leo ni mathaa mago snack. Haredo matendete kunywa kindu rucini. Maugaga ati brain defati kuharaganio rucini. Githomo kiu ndaiguite na mundu gwitwo Senator Medhu.
Is useless to eat in the morning. Oh, really? Ate mathaa mega makure ni maya. Oh, ruta thaa ici. Oh, thank you. Ate this is when you're supposed to feed your brain. Riu no wigire kuria gwa kindu gigwitwo kuria duka-ini yothe hakuhi nawe na ukorwo ukigura macani ma Ellen Premium Tea. Mucamo mwega magakunungirira wega aria mendete strong tea, aria mendete ginger, aria mendete pure. Kuma sachet 15 grams, 25 grams, 50 grams, 100 grams, 250 grams na 500 grams. No wega gukura no igire kuria gwa Sam West, no igire Mwindi Mweusi, no igire Jamaa. Duka yothe hakuhi nawe. Ona ningi no hore na beno kwenda kumenya outlet rere hakuhi nawe. 0769 915 917 0769 915 917. Ellen Premium Tea, finest in every gundo. Every gundo. Motu ajae mati neda tekera ele yari keva neda tekera. Ninja mwera mure yo chanjo mati no kona ni so. Ya tumia yete kayo kiara. Boss, nyogera kama sara. 36 liters. Wa uri then na shiriki 50. Isho na giri mana manana. Mweli wala shiriki giri 54. Dukataga chogera kama sara. Oguo niguo aria marahuthira irio cia mahiũ cia Joy Max marakenerera Joy Max Feeds kuma Joy Millers Limited. Tariki 2 December 2025, Comrades Dream Team magakorwo magikũngũĩra mĩaka 10 ya wagĩrĩru na ũhotani thĩinĩ wa insurance, real estate, investments, healthcare services na home-based caregiving. Nyitanĩra na Gathuke Mondo na Chef Gathemba live on location Quickmart Grounds Thedegua kurigania na Comrades Office. Comrades, empowering our shareholders through financial strength and well-being. Oya, dere, umesikia hidi ya beba? Kubeba nini tena? Wadhi ama? Azi, ukinunua 5 liters ya Rubia engine oil, unapata lita moja asari. We wacha. Kila mtu anabeba. Madere, mamek, maduka zote za oil, wote unabeba. Si pia sisi tuende. Tusiachwe nyuma jo. Bro, amniachi. Pia mimi nataka kubeba. Beba. Usiachwe nyuma. Nunua lita 5 ya Rubia engine oil, pewa lita moja sare. Beba yako leo kutoka Total Energies. Mbele iko sawa na Rubia. Terms and conditions apply. Royal Kiambu County, are you ready for Christmas vibe? Mweri 3 December, kururera Canada, no haririe twarafa, turakurehera K-Fest. Nĩ mwago wa kwamũkĩra Christmas. Nĩ Jumamothi mweri 3 December, harĩa Imani Grounds, Roiro Town, kilomita 1 kuma Roiro Githogori Road, njata cia Mũthiki, Waithaka wa Jane, Sameido, John Bogwa, Tony Young, Waja Asali na Gegi. Nejoe ne daetirie. Kawendo yerai. Tofitu. Como boire no tamoragi. Kuikira the all VIP. Shirigigirigi. Gura tigiti yako kugerera star 672 star 70 hash. Usikose. Thank you. Jorua ne akinya 3 minutes ago. Na kiaga ke pace riu ni turaria aheaga pace ya gukorwo ngimenya akinya tene ngoragwo ndikitie bill tene acererwo ni kajamu barabara na guikia kura ngakorwo na ninga kivanga ngagithiete nake muthikiriria. Ladies and gentlemen, wait, tusha sabota Joanna Stacy agarurie kamera no aria matare online munyite ogeni. Yeah, haya. Ladies and gentlemen. Yeah. Ladies and gentlemen of air. Not gentlemen. Sorry. Ladies and gentlemen. Yeah. You who are listening out there. Today, being the 27th of November, 2025, I ask you on all honors, please rise up on our feet. We are there. And let us welcome Jorua yako the Kameme on 27th November, 2025. Aya wacha sisi wote tupige kelele wapi kelele? Wapi nduru? Oh my
Karibu sana. Thank you our chef. You can also take your seat. Thank you ladies na and gentlemen. mnaweza keti. Asante. Thank you. And thank you so Thank you very much. much. Muthenya wa mothe twena agotwira ne entrepreneur a young entrepreneur ni agotwira aregeire raini iriko horo wake rimwe ni hakwa nikio ndenda kumuigua no riu thukuru ni ingi andu ama college campus the young at heart the young riu ni critical kidogo horo wake ndimenya wega no ndimwe horo wake ndenda kuigua na nikio njukire na buku njeru na Archbishop munene dagitari amenye aikere Dubai na ndiragire buku njeru ne njiraga we wigaga news nginya iritagirire kuigwo riu nitukwenda tumenye mugeni uyu witu etagwo Kare na Kare ni agutwira kuthiaga atia guikaraga atia no most importantly ndenda kuigwa rugano rwake nindimuonaga guku nenda-ini na ngamuona na njira nene muno na koguo twakimuona muthenya wa umuthi tutasikia huyu Kare ni nani? Huishi ni mtu anapenda pia ma content hizi crazy. What about it? Ni nani huyu? Na nitoko mumenya umuthi. Ungiona horerete uguo riri, ni ndona eka petit kadogo ndaiga hia. Na niguo urume gukuonera. Reke tukeigue Kare no. Karibu sana. Jesu ni mureithi wa mburici yake. Atia Eshige etogioka mutingiregwo. Amen. Tokire tamakoyo no atangathe rego andu amakoyo aratheka. Karibu kwa Kameme. Uroka guku kwa Kameme? K24 sha. K24 yes, Kameme first time. Kameme dridoka. Karibu. Thank you. You're very beautiful. Oh, thank you so much. Ginya ugo butu ginya na kafago ndiragithiete salon. Niriri wa Ngai. Niriri wa Jesu. Wow. Aria magiukangaga guku tiga esi wageretie kwihuta hutia ri. Ni ura represent ya Triza mama kenda jirage. Karibu sana Kare. Asante. Turonda kuigwa rugano rwaku. Tota nijuga academic crazy na ni andu maugaga muthoni ni crazy. Acha sasa tusikie crazy babe na mimi watu sema muthoni matamaga ni agurukaga. Trio ndathi ndarora maraugaga we uma rungu rwa methe riu nikiro tiga ngoma wake rumbe riu nikio reka ko rungu riu nako kabebu gakaga crazy tukiigwe ko niko kanyoni muthemba uriku na ni njo muthenya wa umuthi no mood onakorwo ni umwe ngiri imwe milioni imwe mamilioni ere magokorwo makigwa rugano ruu mundu ni akuhutia o wagatu kana ni akugia ona kiundu akumenya na ni njo ni tuguthie wega ndrenda wambe geithie muthikiriria wa Kameme. Muthikiriria we mwega muno ni njitagwo Kare Priscilla na he Priscilla huha kihoni Priscilla ngane mare kiundu wa imani he unge wa kihoni nyurume ukoragwo ho nyurume riu we ni Kare Priscilla entrepreneur. Kare Priscilla ni entrepreneur, director wa Kare Beauty College. Other than that they na Yami Cosmetics and muhuri biashara. Yes. And other than that, I'm a wife. Oh, ni turoka hau. Tukwenda wapi hithe ni utanoka husband. And a mother. Reke tuanjĩrĩrie hau. Karibu sana. Asante. Wow, no igwa ni serious. Yes, very serious. Oiga Kare College? Yeah, Kare Beauty College. Kare Beauty College? Yes. Na Yami. Na Yami Cosmetics. Yami ni no wandehera. Yes, Yami Cosmetics. Yeah. Nyogo twira ni kiwendagia twakinya kou. Yeah, na the content creator. You're a content creator. Crazy content. Crazy. As you see, content creator. Goromete si content creator. You're a content creator. Na we wife and a mother. Wow. Taboture marito maku tiga Kare Priscilla tuigwe wega. Magifade ni Priscilla Wangari Mwangi. Oh haya Kare ugithondeka. Oh haya tamaka ndungiye na Wangari. Haya ni Priscilla. Yes. Wangari wa Mwangi. Yes. Mwangi ni baba witu. Mami witu etagwo atia? Wambui. Mwana uriku ciarirwo ku Ruth Wambui. Yeah.
ndaciarirwo guciarwo ni Nyanyuki haiya guciarwo no roots ni Nyeri no aciari maikaraga Nairobi haiya no uciarirwo na Nyuki yes waciarirwo ta mwaka uriku ni ukuhitha miaka muno kana turuge miaka tukiuga ndio Gen Z really when you rat wera nini ko exit Gen Z okay no drag exit ndatigĩtie hani uruge nduge ni utitie thate niho tiga kũgwĩka atĩ mũno no ndũrĩ mũhutu nĩ harĩa gacumbĩrĩ gacumbĩrĩ-inĩ haiya nĩ ũgeretie wow ũgĩciarũrwo na Nyuki kũndũ gwĩtagwo atĩa Ndaiga na Nyuki nĩ maitũ wa Nyuruthu na Mr Mwangi wow rĩu waciarĩrwo Ndaiga ũkũingĩra cukuru kũ Mugumo Primary School natharĩ twanjie natharĩ nĩ Mugumo ĩna natharĩ ũkĩingĩra Mugumo Primary School na hĩndĩ ĩyo ciarĩtwo kana gakaigana tũrĩ aingĩ mwathani ndiwe na kurigia ndi wa keri kwambiriria we are 6 of us niko fourth yes fourth guy in a family of 6 you are the fourth born yes wow yes ugitwo Priscilla wa Ngari wa Mwangi riu waingira kuria Mugumo ri ni guthoma ni guthoma ndari mugi muno and ndaheagwo awards at least I remember I have vivid memory hapa na pale cia mundu muthomu uyu mundu uragweta vivid na ni hindi twanjia ri tugikinya tha inyanya tukorwo ndahea I remember I have memory kidogo ku we munini ndirikanaga ni ati ndari mwana mugi na ni ndakoragwo Sunday school and ndagwaga memory verse muno na wario na gitambaya eni uciarĩtwo mukurino ndi mukurino wathia kanitha ku ndathia kanitha ya HGCC ikoragwo ku Ndaiga HGCC haya na nĩ baba itu kana mai yanko itagwo Bishop Mwangi Jeff na ni bishofu wa HGCC ni my uncle anatugeithagia naguo kunyu ni amugeithagia asa nitoka hau kinya kira full white na geitheke ni ndimwendete muno riu ugigingira kuria Mugumo ni uguthoma na wari kairitu kogi hindi yo mathe na fathe mararuta wira uriku mami ni hustler ageragia biashara ciothe for example ta kurimia gutuma mafurana kuderia andu cabbage na classmates akume haha koguo no turikinya handu tuhutie Dr Mwenje wega handu matihenanagia riu then na baba ni food wa kana wa iratu wa kiria carpenter nice no riu turageria ndika tutiakona a lot of neighbors kwari kundu kwa ina kiangazi koguo ngaragu yakanite no funny thing ndika twariaga itunguru na ngima no twaria kenu no ni kuria kumaga na Nyuki kuria kumaga rio riko ria kanite koguo riu muthenya ke mami wanyu arathi mavuti ma kurimia nake baba wanyu ni vundi wa bao riu ni mwara no ni mukurarira tutiharanagia twatigagia hani okorwo ni ni gacuru then ngima na itunguru hinde wathi muno ri ni ngima na cumbi haya Ngai mwathani giafiyo haya yes haya no itunguru ni njega ni cama ni ikurukagia BP ciaina cama yes ugithoma ngithoma nginya ngikinya hawa class 3 riu tukiambia kuiywo muno mami akidiscover no atuike mkulima aikona ng'ombe autaga iria wega na ikimenyeka itura rigima ng'ombe iria akiendia iria wega riu aicire no kwina ng'aragu na mundu riu ni mokaga muno udarikana mami agituta utuku mutiukira tugembu Ngai sasa niko mdogo tuka ndio nigetha aici mamake mokire kugira kagombe gaka mwathani ndio baba andu ni matiragura indo cia miako akiuga oke Nairobi gwetha wira riu ri nimatutigwo na mami sasa kaona it's becoming very traumatizing aici ni mokire muno akiwa ni aguturuta ni ng'ombe imwe
Ni ng'ombe imwe. Chagikiwa na mwikima. Itaimagine ni ng'ombe imwe. Na tuguku, ni ng'ombe nangu. Tuguku. Na tuguku. Riu muthe agioka Nairobi. O wira uyu wa bundi wa bao. Riu akiuga ni mugugithama. Koguo muguthama wi class K? Ndari hau class 3. Class 3. Muthe oka aje maisha Nairobi ku? Mathare. Mathare North. Hey, nikio guruki mwingi. Ni wewe wageuka riu raini cia kare ni nyamu riu tukire guthie biu. Getore, hakuna mchezo. Haha Mathare no. Mathare no. Ino ya kuingira haria driving. Yes. How dirikanaga wega muno. Wow. Mathare yo. Ni kokoro ni ndagikuna ku tondoka kuri handu hetagwo ha Johnny Ngahu. Ngukwira ndaririkana reto ni ngukwira Roger ni akunyandikira ure hetagwo handu hariagwo nyama. Let me ask you. Riu ni wathoma na ni waingira cukuru uguingira cukuru iri kuru mwathama muri your 6 siblings. Actually my dad Diana strategy. Yeye ni risk taker. I guess I take after him. Aliamka alikuja akasema by the way tuna relocate. Tubomoe nyumba twende nayo. Gina Karatina. Riu kwao kuria ciarirwo. Twathi gutina nyumba. Turakinya ni gwaka. Yeah. Riu mwanathamira Karatina kana Nairobi? Karatina. Twambia uthi Karatina. Yes. All right. Nake Mathare. Nake Mathare. Riu mwathi Karatina mwacoka riu gwa shushu wanyu. No riu ni kuria aria alikuwa amepewa. Ahetwo. Riu ku ni gwaka. Kuni gwaka. Yeah. Riu kwanjiririe maisha Karatina. Yes. No riu tutekaire ku muno. Tuikaga like kama 2 years. No ni kuingira cukuru. Ni kuingira cukuru. Ukuingira ri ku Karatina. Yetagwo Dimaine Primary School. Dimaine. Yes. Kau ni kwa mwiritu urona haha Dimaine. Ni wako ria Karatina. Dimaine School. Riu ingira eno ni class 4 and class 5. Na guku ni guthoma. Ku ni guthoma. No ndio baba ni oka Nairobi na nienda ona mami oke umamenye uria magwika. Yes. Ko ndikona memory njega yaku muno. Ndikana tu thina muingi. Ni thina wa mwana wa family kana ni thina wa kurarira ciothe kai mutanyitirwo geni wega. No menya toka riri kundu family they are doing good. Yes. No ithe tutuka na thina mwingi muranunga thina mutheri na riu mami ni arathie muno ni aroka Nairobi na ni arathi kurimia nona muracambithia andu acio nturamacambithia na ningi as a child na trauma ya dede muthini aya ni itonga Nugari go tukaumirira na matira mutwara wega kwanza ha wega ni ndirona I can read from your face. Yeah. Koguo mukihurukira miaka iri. Tukihuruka miaka iri. Ucio ni mwana wa your father? Yes, ni mwana wa my dad. Yeah. Your cousins ko matiko mwenda muno. Reke tuge ni mageragia. No menya thina ndwendeka uti mundu utende thina. Wow. Mukiokire guku mukinungaga imira. Na ningi no turagia. Na no muragia andu. Riu mwikara 2 years riu ni guthama ringi. My dad okire muthenya umwe tumuire thimu tukimura mathina maya turagerera. Like tutiraria wega ningi atuma mbia itiratukinyira. Stigma. Ningi ni risk taker. Okira tuthi Nairobi. Riu ni Mathare. Nyitere hau tuingire Mathare. Ukanda ni uthome mohoro. Ale Mathare. Mumeto ni ngoma na thina. Na makaumo. Kuma muciĩ munene wa Kenya Nairobi nĩ mohoro ma kameme kayoka muigi. I want to tell them that nobody is immortal. If the intention of withdrawing security for Natembe and the security for Dr. Boni Khalwale is something beyond intimidation. It is not only one person whose security has been withdrawn. It is a number of people. Mipangilio ya by-election ya Mbeere North imeenda sawasawa. Kuangalia security ya watu na wapiga kura na wale wanaenda kupiga kura. Na hata yeyote atakayejaribu kuzua tatizo atalipata mwenyewe. Maana sisi tumesema kwamba sheria inaturuhusu kuwa ni wenye kusimamia kura na hizi kura ziwe ni za haki. Oma, uigiririku no shaba.
Ithurano nini no irekwo njira kundu na kundu goko bururi-ini na muingi itura-ini ria Wandofi kuria Nyeri kugunika na urigitani utari marihi. Giceceni ni kiria kimwe gia kameme kayo ka muingi. Maya ni mohoro ma thaa thita cia meraho, njitagwo Dan Wainaina. Speaker wa bunge ya gibururi Moses Masika Wetangula riu nioritie honge cia ugitiri gutigirira mihango ya ithurano nini ni athie na mbere gutari mihinga. Akiaria thutha wa guikia kura yake thukuru-ini wa muthingi wa Namahale guthura MCA wa Chwele Kabuchai. Wetangula augite ati muingi wothe wa kuria kura irathie na mbere na guikio ni mabatie kwiyumiria kwa uingi. Hamwe na uguo nioritie maabitha a kamiti ya ithurano na mihaka IBC gwetha njira ingi cia gukurana aikia kura angikorwo kirore nigekurega kuruta wira ni ciara guthuka kumana na mawira matiganite. I have been informed in this particular station that there are few hiccups being caused by the fingerprints not responding to the kits. But there's an alternative mechanism where there is a hitch with fingerprints. The presiding officer is obligated under the law to fill a form as long as the voter has an ID that is able to identify you. They fill a form to record that the KIMS kit did not capture the data of this particular voter. Aya, tugetigana na icio ni ati muhitaitaniri wa giturwa kia ubunge gicigo-ini kia mbere ya Rugongo na kiama gia CCK Duncan Boy riu ni ugite ati kuri na cieko cia uheani wa mahaki kuri aikia a kura gicigo-ini kiu kia ubunge. Akiaria thutha wa guikia kura yake augite ati githurano kiu gitigukorwo kiri na umana wa aragania angikorwo cieko cia mahaki ni iguthie na mbere na kuheanwo kuri muingi mwena ucio. And other places we have a lot of cases of voter bribery, both by UDA and NDP. And they are all over. People with very big cars parked, for example, St. Peter's, Karangare area. There was also a fight where the people were going to get to cast their votes. They were beaten by one of the UDA, the 8 people who were contesting at Karangari. We also have cases whereby they actually in Brandantry doing that voter bribery, a place like Kadagutari. We have people, and the vehicles that are moving around, they do not have number plates. All of them, their number plates have been plucked off. Na muhitaitaniri wa giturwa kia ubunge mwena wa Malava Seth Panyako riu ni akomithitie thirikari akiuga ati nio itafanetie mubango wa kumutharikira utuku wa gukia umuthi. Panyako augite ati ahithukirwo ari mukawa-ini kuria gukomete, akiuga ni igeria ria guthararia githurano kiu. The police were planning to raid our hotel, and I went to social media and I said the police are planning to raid our hotel. And then I thought it was just a joke. So I said, I'm here, I'm taking something, I'm waiting for the police. Because I believe when the police come, they will come and give you the charges, if there are search warrants, or whatever they have, so that they can be able to access your premises. But the police did not show up. Around 8:30, I was inside the hotel, seated with my wife. And then I was informed that Stanley Bondo had arrived. And he wanted to see me. Aya, kuma mwena ucio wa Malava riu tukigame nginyagia kuria Rware. Muingi wa itura ria Wandofi gicigo-ini kia ubunge gia Teto kaunti-ini ya Nyeri riu ni ukomithitie urigitani utari na marihi. Urigitani uyu urugamirirwo ni ruhonge rwa kuramata macani guku bururi-ini KTDA urongoreirie kuguna muingi wa gicigo kiu na makiria arimi aria mendagia macani mwena ucio. Gukihana uguo muingi ni urahoyo gwitikagira kwiyumiria guthimwo mirimu itiganite niguo igakurikanaga gatene. Maundu maria mangirehe ugwati munene no ni maundu matonekaga na uhuthu, na macio ni maundu ta blood pressure kana gutengera gwa thakame. Undu ungi tuonaga ni uhoro wa cukari, mundu agakorwo na cukari uri iguru, na ni tugaga mathina macio ugwati wamo ni ati mangiaga guthondekwo wega ni marehaga mathina ta mahigo
nĩ marehaga mathĩna ta ma ngoro, nĩ marehaga mathĩna ta ma stroke. Koguo tũngĩaga gũthondeka mathĩna macio no kũgĩe na ũgwati. Ũndũ ũrĩa ũngĩ twagweta nĩ ũhoro wa thĩna wĩtagwo wa cancer, na cancer tugaga ĩngĩmenyeka tene mũndũ no athondekwo na hone, no mũndũ ĩngĩmenyeka rĩrĩa mũrimũ ũthiĩrĩire nĩ ĩkoragwo na thĩna. Mũikari wa Nyĩrĩ nĩ ngatho nĩ gũtũtua ceceni hotani mangĩ mohoro na njĩra ĩgũithĩrana wega nĩ ciahanda thaa 7 njĩtagwo Dan Wainaina. Wĩigĩrĩrĩku no camba nĩ mohoro kuma Kameme Kayo ka Mũingĩ. Ũngĩkorwo wĩna ũndũ ũngĩenda kũmenyithia metha itũ ya mohoro, hũra thimũ namba 0704 111 555. Kameme we takũnjĩra cabacinya hau na mboco Gekeno, raha, chapati, soft, ugali, kushika. Mũikari wa Rongai na matũra marĩa marigicĩirie, gatano gaka twĩgwakuja ũkocemanie na Team Shanjamoka ĩmwe kwa ĩmwe kuma Masai Mall Rongai, na oho kũndio rwĩmbo nĩ Samido Waithaka wa Jane, ũcoke ũtukanĩrio rwĩmbo nĩ DJ Dibul. Special appearance ya Mwihaki Tũcinĩ ndokĩra Kavagara nĩ gatano gaka ĩmwe kwa ĩmwe kuma Masai Mall Rongai, tumagarĩtio nĩ Raha Premium Kavagara. Very good afternoon. Shihadeta wega thaa thita na ndagĩka 12 mũthenya wa ũmũthĩ. Twena Wangare Prisla, Wangare Mwangi ũrĩa oĩkaine mũno ta Kare Prisla, na nĩ tũgũkorwo tũgĩcokereria nĩ ngatho nĩ gũtũthikĩrĩria wewe gũkũ Kenya na kũrĩa na Kenya. Asante sana. Tũgĩcokereria no wega gũkwĩra we mũikari wa kũrĩa gũgwĩtwo Rongai na matũra marĩa marigicĩirie. Yes, this Friday nĩ mũthenya wa rũciũ tũgakorwo twambĩte hema harĩa nja ya Masai Mall, tũrehetwo nĩ Joy Millers Limited. Ronga kesho itakuwa moto, itakuwa fire. Ni ukeyumirie wewe Rongai, Kisii, Gataka, Kwale, wapi tucemania mũthenya wa rũciũ. Tugakona iheo nyingĩ, tugakona mũtu wa Kavagara wa ngano, tugakona Kavagara kagima, tugakona Joy Max Maize Meal, tugakona irio cia ng'ombe cia Joy Max. Ni ukeyumiria mũthenya wa rũciũ ucemania na mũndũ wĩtwo Waithaka wa Jane, Samido, Mwihaki, Stacy, mũndũ wĩtwo T Master na Baby T. DJ Dibul atakuweko. Ni ukeyumiria mũthenya wa rũciũ Rongai o hau Masai Mall. Thini karingi ni amu kambuni ya Truvet Techno Systems ni kureheire Pabana 40WG, dawa ĩrĩa ĩthondeketwo na teknolojĩ ya kĩrĩu nera nina kaimana ngũkũni, nyenje hamwe na thuya. Pabana 40WG ndĩrarakaga maitho kana ngothi na ndĩrĩ ũgwati ĩngĩkũrehera. Ĩgucagĩrĩria tũtambi tũkauma kũrĩa twĩhithĩte. Ũrabatara gramu 10 cia Pabana 40WG, wĩkĩra kuma rita 1 nginya 5 cia maĩ, ũcoke ũhuhĩrĩrie kũrĩa kwĩhithĩte ta itanda-inĩ, mathandũkũ-inĩ ona thĩinĩ wa cabinets. Ĩronekana na ithimi cia kuma gramu 10 gũthiĩ na igũrũ, na thogora nĩ wa mũhuko waku. Ũhoro makĩria hũra 0740333339. Hii Oktoba tunaongeza msisimko hapa Star Times. Pata kudua na kupendezwa na Moonlight Mystique kwenye ST Kung Fu. Tazama thriller bomba ya The Evil Eye Returns kwenye Starlife. Uaminifu unajaribiwa kwenye mapambano ya Gangs of Manila pale Novela E+. Pata mvuto wa hisia kwenye My Wonderful Life kwa Novela E. Kisha zama kwenye msimu mpya wa Hello Mr. Right, dating reality show bomba zaidi nchini Kenya kwenye ucheshi, maamuzi makuu na connections za kikweli kwenye Rainbow Plus. Lipia subscription yako leo ili magic iendelee. Kuanzia shilingi 329 ya Nyota Bouquet kwenye Aerial Decoder na shilingi 549 ya Nova Bouquet kwenye Dish Decoder. Download Star Times app upate burudani popote wakati wowote. Star Times, furahia maisha kidijitali. Nĩ thaa thita na ndagĩka 14 mathaa ũkĩmenyithio nĩ Petals Driving School and Computer College tũgĩkũrehera Car Runner Usikae Idol Campaign. Hihi ũrarigwo ũkwambĩrĩria ha, nĩ kothi ĩrĩkũ ũgwĩka kwamba mũthingi wa mũtũrĩre waku kuma ũrĩkie form 4. Petals Driving School and Computer College nĩwe twetereire. Tũcerere Naikuru Sokoni Plaza, Eldoret Cyto Center na
Nanyukie, Mwea, Kirogoya, Mero, Chuka, Govo. Share our Facebook page, Petals Driving School and Computer College, Kenya. The whole Zimo 0721 328383. Thank you so much. A very good afternoon. Tugishokereria Rongai CEO Neweta wa One. Tomorrow. Tumwete Kamutu. Kakafakala. Tiwo. Kaswiti. Original. Yone Kajiado County. Yes. Kajiado County, are you ready tomorrow or hauja wa Masai Mall? Netuka korona mwago monene. Motu wagima wa Raha Kafagara Original. Netuka korona wa Chapuraha Original Kafagara. Premium, very premium. Very premium, original premium. Netuka korona modo owe to Samido Karaiko Master Mwe Haki DJ Dibul Team Master Stacy tutakuwa pale. The Unclaimed Financial Assets Authority onyitanirine na Kiambu County Commissioner nimana kunyitoge ni kigomana ine kia reunification clinic kirege kahane ka Thika Stadium tariki 24 ginyagia tariki 28 November kwambiriria thaa 2 cia rucine ginyagia thaa 11 cia hwaine oka urorerwo mbeca ciaku na oho uhote gukinyira indo ciaku iria ciurite shares account cia fegi iria cihingitwo insurance policies na indo ingĩ nyingĩ oka na gĩbandĩ gĩaku death certificate cia aria wendete ona kana organization registration documents ndũkahĩtũkwo nĩ mweke wa gũkinyĩra kĩrĩa kĩrĩ gĩaku. The Unclaimed Financial Assets Authority receive safeguard reunite. We mũrutwo ũrarĩkirie kĩrathi kĩa form 4 no rĩ mũciĩ na ũrĩ na itanya rĩa kũingĩra college. Petans Kenya tugĩkũrehera Karada usikae idle campaign ni tũrakũhe mweke wa gũthondeka mũtũrĩre waku. Wĩyandĩkithie ũmũthĩ ũthomithio kothi ya ũtereva, computer packages, customer care na car maintenance. Kiambu twĩ Petans Plaza, Ruiru tũng'etheire stage, twĩ Gongu, Kitengera, Rimuru ni wa Malema Buildings, Juja, Gatodo, Murang'a, Weteithie, Eastern Bypass Kamakis, Kangema, Olkarao, Engineer na kũngĩ kũingĩ. Thimũ nĩ 0705050504. Website ne www.petansdrivingschool.co.ke. Right, tugishokereria Go TV maratwira atia. Yes, Go TV maratwira tha icimena Go TV value. Negetha make sure no wari connection na cikenera cie mucie. Ukureho ciringi 599. Eyo neyo value iria makoheta thini wa Go TV value. Hihinya *423# kana download my Go TV app urumirire makinya negetha reconnect kana upgrade my Go TV yaku. Nĩ thaa thita na ndagĩka 18. Mathaa ukimenyithio ni Onja Majarin. Onja Majarin nĩ njega mũno hĩndĩ ĩrĩa ũrekĩra toast-inĩ, pancake, oginyagia keki-inĩ. Ĩrigũkaga wega na nĩ njega hĩndĩ ya breakfast, lunch bite, ona kana rĩrĩa mwĩna snacks cia kwĩrorera movie. Onja Majarin nĩ yendetwo nĩ aciari Kenya ng'ima, nacio ciana no gũcũna iracũna thani nĩ kũigua wega. Wathiĩ nduka-inĩ ĩtia Onja Majarin. Onja Majarin, it's better than butter. Onja Majarin, your family's everyday flavor, a quality product from Pwani Oil. Ruiru, Kiambu County, are you ready for Christmas vibe? Mweri 3 December, kururira Canada, no haririe twarafa, turakurehera K-Fest. Nĩ mwago wa kwamũkĩra Christmas. Nĩ Jumamothi mweri 3 December, haria Imani Grounds, Ruiru Town, kilomita 1 kuma Ruiru Githunguri Road, njata cia Mũthiki, Waithaka wa Jane, Samido, John Bogwa, Tony Young, Waja Asali na Gegi. Nijue ni daetirie na wendo yerai tofiti tomo boire no tamoragi Kuingira ni all VIP shiringi ngiri gura tigiti yaku kugerera *672*70#. Usikose. Johnny Goge ndirakuona kure online Kavagara iko Mombasa my friend. Ingia Quickmart, ingia Carrefour, ingia Naivas, hata wholesale shops wako nayo. Kavagara iko mpaka Seychelles, iko Qatar, iko Seattle, iko Dubai, iko Saudi.
Canada na Australia shwari no Mombasa sweetie igera duka icio ndakugwetera na andu a Mombasa masaramike Total maratwira atia Total Energies maratura Rubia engine oil kuma wa Total Energies no wiro wihoketwo no kendekani andu a matereba matatu marori ene garage ene matatu na marori na andu endia as spare parts ugo wenda engine wenda wiro mwega wa engine ni Rubia engine oil na riu Rubia engine oil mena offer iri retwo Rubia beba promotion wona wagura lita 5 cia Rubia engine oil ukaheo lita 1 free uyu ni wiro wihoketwo ni makiria ma manufacturers magana meri agari theini wathe igira Total Energy Service Station authorized Rubia engine oil dealers ora ndomo na duka cia spare parts ugura lita 5 ukaheo lita 1 free mbele iko sawa na Total Energies. Thank you so much nitoshokereria na goko ni gwaka memeka ukamwige a very good afternoon muthenya omothe tukorogo twina njorua ya kothi na twina Kare Priscilla na newe Priscilla Wangare wa Mwangi na nituthiete wega ni ndakwira ni entrepreneur na yorakiona ni mundu kihiana ni aramenya uria areka ni mtu anafanya kazi no nitugugikinyirira hau reke tushokerere riu kuria baba wanyu Mr. Mwangi Neo kana mwera riu nituthame guku gugwitwo Karatina na riu ikindo ta class 5 riu hau ndireciria mwathama riu ni Mathare mwathi Mathare riku Mathare North twathi Mathare North yo niyo ndimiwi Mathare North andu hetagwo feeders ndikana no haiguite awage kuhamenya hothe ya kuhuruka au twathi ya kuhuruka hajoninga gaho twina keroba wetu riu ni mwoka Mathare North ni ukuingira shukuru na riu muthe niko turara riu ni fundi wa bao pio riu ri nona my dad is a risk taker so de fagi turia tuguka koguo twathie na inyo muraro jump mokoria how high riu ni mwoka ni tuoka riu my uncle alikuwa amemorganizia tukorwo na tuthi haudu nyumba atukomboreire nyumba yari huruma no my dad arutaga wira Mathare riu ri within 1 month expenses she very high no me Nairobi riu neke ngurie nyumba no huruma igana atia haya ne single room ne single room mwathani tondu hau no turenda tuthika hora it's a single room ciana tukugete ni turi tandatu riu na muthe na mathi riko na maundu mothe cie nyumba eno he formula ya gukoma ni urameririkana ni gututwara pole my uncle ni atuhete ite ni atuhete like everything of the basic needs at least riu he aria makomaga ite-ini Grace wanyua komaga ha ida dokite ono ke igada ni tugukiuka kahora aye ni tuthire turahenye ni cokareri-ini ni urora very good riu guko ni kuingira ati gukiamba gukiuma within a month tweciragia kana tina na ndaiga ni kwomite huko ni kuo kwoma muga kuria murari ngima na itunguru ni kuoru guko ni kuoma guko ni kuoma kabisa gukira karati nere mukuga kwena ngaragu mwathani ni kwagire na kaundu ga family personal na tugikorwo ati ni twetio ite ngai kanikoru tatuheka hora icio ndakwete ni indo twahetwo everything twatwakete na nguo riu kone brother ya muthe mom na by the way ndimwendete and I have respect for that no wega ni karugano atiagaga riu ndino ni ta brother emwe ya Roger riu no ngitutunya ite baba ngugenda ri ithako baba ngugenda wana ati okiriria ii agioka kwazega kombe ugana Roger ni kina wi muthurire heite ciakwa no replace no gonyo ne wewe kwasa muthurire kalira ka wantu iteigethie kila kindu nginya riri kila kindu mwathani twatigwo na nguo muthe wenda muthe okite erekagia thi ni megete kamukawa gakihara gothe mena brother no acha no my brother I mean my uncle akoragwo na mukawa no as kumenta makiga mukawa kado na muthe nake no ara piga bao bao fundi wa bao kama modern furniture
riu muka ukiaga gupik magithi hathara yothe makimenana service I mean savings ni maigite cigithira makimenana na intwetitio indo ni cithire cia nyumba ciothe riu my dad akiona tutigukwira haha atiri bata wa kung'ang'ana gwikara haha na ciana ci haha mwathani akiuga riu ni kuoya indo twambirie maisha ringi scratch muranjia ku ghetto ya Buruburu itagwo City Cotton wow na kama dada gethi ciuru koguo aire mai mamu ikoguo ethaga nyumba reke thijaragie mbia athi ciuru o wira gwetha ndari na mbe na thutha gwetha mwathani tari ni handu etirwo gibarua ero kwa andu ni maraka koguo ahota kuonekanirwo ni akira mai mamu thi wethe nyumba goko riu ni Buruburu etegeto ereto atia City Cotton goko ni nyumba cia magotoni na nyumba ya ndoro mwathani yani kila handu afu ionekanirwo ni emergency ino ni nyumba then kando ya nyumba ri ni mutaro na no menya slum exactly timutaro ni mutimutaro wa mai ni wagiko togiko ni giko kieria kirito keu mwathani yeah na riu tuti na kindu na nyumba ya ndoro riu na ruti na kindu nothing no guo kai handu mucoke gicagi tutingicoka niko nungire kuria niko haraganire riu kama tunakufa tukufe sisi sasa ni hapa hii poverty inapelekana na nyinyi bamba tu bamba kwa ndio githokaga no imagine ate mukuru to nethe na murare ngima na gitogoro mwoka riu guku karati na kuharagana mwoka mwatunyo ite riu murakoma floor riu ya teri Nairobi wa riu makaton ni twaze mame athire makaton twambiririe maisha hau nikioretwo Carton City yes mwathani hau no twambiririe riu wira no nike gikwire thino wakanite tudekerwa mena twambia kuhoya ni wingirire cukuru na thina uyu kwa ndingira thaa cigana ndingira cukuru kwa mwana we cukuru no my brother ni abite akaona scholarship ya guthie high school no cukuru aya giothe ni musifi na kuhoya mahoya na musifi ni murathi kanitha Sunday rure na menya nginya thina no ikugete kanitha tondu urona kila mundu aona thina waku koguo ukarituhirwo rimwe tondu wathi na ngui imwe Sunday to Sunday ririkana my brother hekira tu ahetwo I guess ni Air Force no wikira muno ri kaita takeibete ni kama hujia no ndio muthenya umwe umane kira tukeibu kama hujia na thuti ago saina nene I don't know my brother murakoma magotoni-ini irio ni irakioneka kaba kure mugukire ya itunguru riu no kugeria riu ni 1 meal per day murare mwathia kati throughout the day my mom is a go getter no matter what ne agetha kumenya maneiba niki mareka haria kuhura nguo ini mama fua siria kimenya hena njira andu mathiaga isiri kwaria na andu na ne hau kwaria ri acemania na mundu thia marigiti akimarenda kuroka nawe ku marigiti niki giku riu ambiriria guthi kou ri anajitumanga sana akiona atiriri no nyone no jigaga thoko haya na kiambia kwa bia riu nukambia kugani kundingigaga thoko riu ntwambia riu kuria marenge riu mwakinya riu moje kuomoka marenge ni moje kuria riu tugithama geto yo City Cotton tugithi Kiambio ona no geto no at least iguru ya ni nyumba ya mabati na ni ngorogethi no riu no magoto ni twathama namo of course riu ite cira umaku at least nturaria wega tondu mamie thoko na thoko ni kuona indo ona ni kuona manyanya maringaringe alafu ni igaga thoko riu haja alafu ni organize twacoka cukuru muthee icio ni kumire ni kumire muno no na mbia cia gutuma no itiraigana riu akiona riri mami ake muratiriri gukia biuri ni kurambiria gwakwo uka
agiuka riu kiambio riu at least machine mambia go stabilize na rere basic needs basic needs ni morale marenge ntore marenge riu na at least ntware akamucere ni muthire ntodire mamire gathoko ni atia uthi marigiti na ni mwacoka cukuru na ntwacoka cukuru mwaingira cukuru riu wikira Dr. Livingstone Dr. Livingstone wega ri ndari mwana mugi ko ndinacokerithio ndathie class 6 aya ngenyu ni macokerio kamuhunjie kera-ini iriko kamuhunjie kanyu kamuhunjia wega ndigigwa ithu turi ogi ona ko gati gucokera ona hati gucokera ni muingira inyuothe Dr. Livingstone no kamuhunjia ni athie private ongetweyo etago Msamaria kai kaire gato ruri ni waingira class K 6 class 6 ndunacokera dinacokera tonde kido interview alafu my brother my big brother ni atorageria muno na etagwo ate yo big brother etagwo Daniel Muriuki riu hindi yo ri hindi ni athoma CPA AKCA ni ucio ni onire scholarship riu ri let me tell you, way of God you cannot explain hira twagira mathina maya mothe ri Ngai ni ateithagia makona mbia ciake cia kumuteithiriria hana hari tono cukuru athomera after kona scholarship ari kihingo aya riu ni agereia gutuhera material na gututhomithia no tuthe cukuru kamuthomithiria mucie agathomithiria mucie mwathani no ri waingira classics ni uguthoma ni nguthoma ona thina wa kuingatwo nginya guthoma nginya rikie ukurikiria guku Livingstone ngurikiria guku Livingstone ni kuhetoka ni ngugeria tondu ndari ati na 250 252 no mama ni mageria ndageria tondu menya ndoka cukuru ni public na mathina alafu mimi nigire thoko tomaga thoko twathi gukira mboga kumumera cukuru eni aya ni wageria 250 haya umere no gukira eni ne gukira na ngona irema cia gukira ndiendete riu no ugwika atia riu ndakiraga uguo ni gwetha nderenga rĩngĩ njehere o no rarenga uru ni getha wirenge were mwathani koguo ni uraingira ugathie ndunyu mamenega nginya gatuka riu riu aiga gatuka ri ni twendagia nduka-ini iyo ni ndira gwika nduka-ini thoko muno ukaria thwiti ngaria thwiti na ngakwa mandathi ngithi cukuru ru maisha ni majiri kwagira at least ni warikia cukuru wetwo high school iriku abotie tutarikitie cukuru ni rio gwakorwo na kiria na post violence 207 yes riu mami hindi yo ri mami ni mundu wituma muno ni atuo like agent wa kiambio hakuhi yothe ya ithurano baba aca nyumba u collect rent baba ni akorwo food ni akanyumba ni niwe uraka manyumba project ku ciothe koguo kiambio ri turitanga haya mama you ni super agent mama ni super agent wakorogota rent wakorogota rent nyumba ni ta how much ngiri ira ina goro interesting ena thoko ni redia githeri ni redia githeri ni ararect na ginya nyanyeni kila kindu ruri nenda gatuka koguo at least ni turathi wega no ru hindi yo bara yambiriria ri andu makiambia kurua ri andu ni thwe target itanga ici ni itangana cio cira akiruko makuria ru hindi yambiririe gwitu niwo kwari number 1 kuhurwo bia ciothe iria collected na ndanekire tene cigithie nduke giforwo iria bia maigite thoko amede utina fegi ndigaga bia fegi kugorania bia hara na hari kwena yo ni hari gutarikia mu kuria muri riu tugicoka riu karatina ate na twakihurwo na me tutigikara ku twethwo turagwo it was so bad it to affect so bad riu twacoka karatina na karatina ni ukunaga murano ro riu family si maundu no ndisi no andethagia muno to ni twahoyaga I guess all my life no kuhoya and gwitikia ati maundu no makwagira in all this riu mwacoka karatina weka at least ni ndathire high school twaco I mean tucikarire muno kwahorera tugicoka Nairobi
Na twacoka twacokire ka city carton Mwe IDPs Gai aterere Karati na moikara for how long? Twekire ta 3 months. 3 months? 3 months. Mugicoka? Rĩu mwacoka nyũmba ya ndoro. Asa wega rĩ, ya ndoro thaa ici. No ga single room, no at least nigakorwo gena ni kama fati. Kama fati. That's a bit good. It's a bit good. Wow. Yeah. Mwathani. Rĩu nĩ ũkũingĩra high school? Nĩ ngũingĩra high school. Ũkũingĩra kũ? Dr. Mwenje. Wewe ni weno andũ a Mwenje me haha. Dr. Mwenje. Yes. Dr. Mwenje yeye Embakasi? Kariobangi. Ni day school kana ni boarding? Ni day school. Rĩu nĩ waingĩra? Ndaingĩra. Ũrathoma kothi ĩrĩkũ rĩu? I mean nĩ waingĩra high school na ndũrakĩingatwo? Na ndĩraingatwo. Ndarĩ bright so ndirikana ndakoragwo hau like top 3 ndageragia. Ko ona ngĩthi hakuhĩ nyingatwo rĩ principal nĩ ageragia kwarĩria akagira kwaria my mom tondu wi mugi uria mangika and all that ko tugatagwo muno wow na inde my mom ni ageria ku rebuild gukorwo bado na thoko na kumishokia onoko ndia ikurudi vile ilikuwa yes but at least arameriukirie riu kuria carton-ini asa ni acoka kia bio ringi ni acoka kia bio riu ni kuhorerire ni kuhorerire riu ni anjiririe gathoko ni ambia gathoko haya riu ni waingira guku Dr. Mwenje ni guthoma ni guthoma na ni ndageragia muno. Are you in clubs kana ka muthemba uriku? Riu nie ndiko ata ndari mwana wa kawaida ndari rebellious hanini no wakona CU ndiathiaga muno no my relationship with God that was for sure yeah very strong to like hido ndabia guthie fasting guthia katoloni already we high school haya okay ni ndiare modo digiwa da religious per se but you love God but my relationship with God yes ilikuwa strong ilikuwa sawa yes yeah kwa wone wajeginya guthie fasting ndagde kumenya fasting na kwa my brother ni atothomithagia muno like hoya na muturire waku niki urenda hoya uguo ko ni twekaga uguo muno yes na warikia shukuru wega andarikia shukuru wega ukoge grade iriku mami ni ndageririe we tena hiyo nitera kogeria ngera namba ya thimu yako ya kwa Petans yes namba ya thimu ya Petans ni 0721 328383 namba ya thimu ya Petans Driving School and Computer College 0721 328383 wow interesting times geshokereria we ta gojira safashinya hau na bosho Gekeno, raha, chapati, soft, ugali, kushika. Moikali wa Rongai na matora maria marigiceirie gatano gaka twigwa kuja okoshemanie na team Shanjamoka imwe kwemwe kuma Masai Mall Rongai na ohokudio rwebo ni Samido Waithaka wa Jane oshokyo tukanirio rwebo ni DJ Dibull special appearance ya mwehaki Rosine dokiga Kavagala Negatano gaka imwe kwemwe kuma Masai Mall Rongai tumagaretio ni Raha Premium Kavagara Ore fundi contractor ona kana ori na muciĩ matũra-inĩ ma Rũirũ kana gaka tarĩki 27 November tũrĩ na gĩathĩ tũkarahũkĩra Kamakis kwambĩrĩria thaa 1 cia rũcinĩ tũnyitanĩire na East African Cables nĩ ũkeyumĩria ũmenye maingĩ megiĩ East African Cables na oho wĩhotanĩre mĩkahoro East African Cables total peace of mind we mũrĩmi ũrĩ na itanya rĩa kuongerera magetha mũgũnda-inĩ Botakem tũrĩ na ndawa itiganĩte cia mĩmera na mahiũ ndawa ici cia kuma Botakem nĩ ironekana Agrovet-inĩ ĩrĩa gũkuhĩrĩirie kumenya maingĩ ũrĩa ũngĩongerera magetha mũgũnda-inĩ waku na Botakem nĩ tũkĩhomoka na Man Simon Akata mitambo-inĩ ya Kameme kayoka mũingĩ comrades tugicokereria yes watu toka mbali watu toka far interesting times comrades dream team kabuni yakitwo ni andu akuma biashara itiganite aria monganire guthondeka kabuni ni magakorwo na igongona inene muno next week on Tuesday tariki 2 magikungwira miaka 10 otungata mukinyaniru ni maragwitokia yumiria hara Quickmart Grounds the Degua hauja ya comrade offices kuma thato cia rucini ukiomenye maigi megie comrades dream team thita na dakika 39 mathaa ukimenyithio ni Go TV
mambura-inĩ maya Go TV nĩrarehe famĩlĩ yaku hamwe na mwago wa tabarĩra na ifidi itarathira kuma drama Stalazizi, thenema cia Christmas, mofira na cartoons cia ciana. Reconnect ũmũthĩ na Go TV Value na ciringi 599 ũkenere mahinda mathaka Christmas ĩno nĩ ũndũ mũhũthũ. Hihinya *423# kana ũhũthĩre My Go TV app kũreconnect kana ku-upgrade. Go TV tumefungulia value hii krisi. Kayo kamoige neka memefem Nekola ito neka memefem Mwena wa Nyeri na mwena wa Meru Kamemefem Alright, ni rwega na kuria Outdoor Arena. Yes, Outdoor Arena. Makoro kuria Roy Gardens. Roy Gardens ni Jumamothi ya tariki 29 mweri uturi Kameme FM Kameme TV magikurehera mugithi munene kuria mwena wa Roy ni kiwa kuhihuo muri Outdoor Arena. Roy Gardens ukoshamalia na First Officer Jeff Njoroge na DJ Karis 254 on 254 Total Energies. Total Energies naone maratumenyithia ati ndetojaga ni ati mena wiro mwega muno wa Rubia Engine Oil kuma kwa Total Energies. Wiro wihoketwo ni materefa andwa matatu andwa marori enye garage ona remedagia spare parts marauga wiro ni wa Rubia Engine Oil. Ndetojaga ni ati Rubia Engine Oil mena offer wana wagura lita 5 cia Rubia Engine Oil ukaheo lita imwe free ukahonokia besha thini wa promotion ino ya Rubia beba promotion. Wiro uyu ni wihoketwo ni andu aingĩ muno na wana waigira Total Energy Service Station kana authorized Rubia Engine Oil dealers ora ndumo na duka cia spare parts wana wagura lita 5 cia Rubia Engine Oil ukaheo lita imwe free. Mbele iko sawa na Rubia. Lizi Wanyoike Preparatory and Senior School. Mushiali, niwego menye ati curriculum ya CBE is anchored on a theoretical framework ta socio-constructivism theory ya Vygotsky iria emphasizaga ati learning is a social process where learners build understanding through collaboration and interaction with others. To achieve such a collaboration and interaction, Goko Lizi Wanyoike Preparatory School, our class size is 25 learners. We also ensure our teachers transition from being information providers to facilitators of learning. Our school transport eoparetaga rutita Ruiro, Matangi, Mugudha, Dekeo na Okrats, Eastern Bypass, Juja, ohamwe na Juja Farm, Goigwa, Thika Town, na area irigiceirie Thika Town, Thigiri Estate, na Thika, Glens, na Matora mange maigi. January admissions neirathie na mbere. Tucerere Lizi Wanyoike Preparatory School thutha wa NIBS Technical College kana utuhurire thimu 0113228064. Lizi Wanyoike Preparatory and Senior School, devoted to exit. Thank you so much. Nitwacokereria na tuthiete wega ni ngatho ni we uratuthikiriria wigoko Kenya na kuria na Kenya. Asante sana na twina rogano very interesting we nimeshinda niki wake no goroshine username properties marakorehera plotika na username haria marakuheka nyaka kuhotana wagura kuria the delight Nakuru imwe ciheo ni fridge, washing machine, 55 inches TV, water tank, fencing hamwe ni heo ingĩ nyingĩ. Grand prize ni brought ya 50 by 100 ni marakuheta ito na thiko 30 arikia kuriha wihika wenyitire buroti stanathira mahorere thimo kuri 0725 0000222 tuga namba ni 0725 0000222 kana wadeke kiugo mugoda kuri 20321 tuga wadeke kiugo mugoda kuri 20321. Username Properties. Secure your family's tomorrow. Right, thank you so much. Kare, riu hare ni wagari. By the way, high school maragwita ate kuri Dr. Mwenje. How ni hokari ya biridi actually. Oh, maragwita Kare for Wangari. Yes. Wow. Riu ate kuria we ni urahoya brother yaku ni arakwira we hoere na riu ni twarikia form 4 nyamutwage yake Dagia B minor. Aisha.
No, it can't be. Yeah. Serious? Yeah. I got a B minor. Wow. Haya. Oh. Haya. Congratulations. Waketoka muno. Ndiarikire. Aikoda ina platform njega. To tizige koi. Onareke ogwo etari njega. Wow. B minus. Yeah. Hey, hindi riu urenda gutwika ki urenda guthoma riu utwike ki kana riu urenda gukinya hau? Riu my brother ni accountant, auditor to be specific, and by that time he was nionire wira and he's starting to look good. Oh, ni aje guita guoya. Ni arahana wega. Riu ngiona uria ndingienda ndenda handu hena mbia. Ni ndiacagura ati kothi kiki. Ndenda handu hena mbeca. Ukiona mundu ucio ni aragirirwo ni mathabu. Koguo ri reke njike undu wa mathabu. Koguo gwika mathabu riu hira ndarikirie immediately immediately accounting CPAs. Koguo gia kigeni gitaumite because ni ugia register na MOOC kiama. Koguo ge combine 1 and 2. Yes. Accounting and CPA. Riu oigira CPA ko igwithomera online no withomera so ngasi wale register kasne buda ya library alafu hindi no daumari hindi dauma form 4 ndatuire nie na thina tutikonana no turiokiria ngiwa ni na thina tutikonana turi kuria cotton kia bio no ni ngiwa thina riu ndambia nginya kuwaka uthiaga kuruta wira uraruta wira uriku buru ni nyendetie mai ngendia curtain how outering ni kwandikwo ni ndirona ngendia mundu ndeko na hindi ori no ndiragiria kwambia guthoma ndu hindi ndathi ndireka 1 na 2 gioka haka mukunji no makendia no nduke accountant wa andu acio na gikiona wira yari a baby shop kumbikagira mathabu hindi na kira gitumite exams kogo no na nda like 18 years na ndambia kuko line ya accounting ni ureka mathabu na rware mbeca cigana guko kamukunji aikastari hago was it 10K? It's good. It's very, very, very good. Yes, very good. Enekire tu na thuri na nake maraira bia besa icio kire nyingi. Yes. Gimete kuriho igana magana meri. Kure gwa kwendia mai. Na uraikara mucie. Na ndiraikara mucie. 10 Gs. Ziko poa sana kwa bado nasoma. Ugithomaga. Na nduri uraigira we register ugathi ugethomera. Yes, gathigethomera. Ni urateithio ni your brother tondu riu nake ni muno ni araguthomithio nake ni aregereria kuri wakiwa na my dad ni magereria kuri ha fee na no mnya to twist years so my brother Daniel ni ataithania na mami na fafa ko chip in kurihira yangi na me yangi akode campus na bado me campus actually yes mwe haha dore mi fasora tido wow riu ni waigira akwanjia kuruta wira wa mathabu ni uguthie na mbere na guthoma ndari mwana mugi riu ngeka 1 na 2 3 na 4 nini gucombine ndaga gutinda hau riu hindi ndathikurikia niho da shift wira ngithige gwaki na certain real estate nini ndonaga mawira ma accounting mega muno na ngiona wira riu hindi ndarikia cukuru sasa ndio nafaa kuingia campus ngiambia kuyuria ciuria do I really want to be here hindo brother najariria wira mwega ndariho tubesa twega nenda guthama nginya mucie haya ni umire nenda guthama nenda guthama thira ngata haya ele lango riu o hindi na ndathama najiuliza if this is really my line na for me I love to consult God and I don't want sipendage ku act on emotions ndu muthenya mwagiuga atiriri let me just go mahoya ngithi mahoya kwa Easter ngithi mahoya thiko ithatu ma fasting na ude mahoya ndio sasa nikapata conviction like this is not where God anataka nikue na Mungu akaniambia quit your work wa umare wera wa biashigana hidio ndirari huota 30,000 afu kwena marupurupu because also that company ilikuwa ina take care ilikuwa ina nini the rally
za nini za kuanga. So also nilikuwa na travel a lot. And you know I am young. Hata bado sija ushiki hata value hiyo do. Exactly. So sasa nasema na quit job. Leo no ugane kuma. Tini ndauga ni gai. Gedhiga dika restriction on the mode. I remember my brother alikuwa out of the country. Anapigwa na my dad. Wagareni atigire wira. Mwathani. Na ndio wajareje wira ucio. It wasn't easy. Ave doyo ndeda weka ki. Nejowi. Asha. Ndetaire gai. Wow. Mwenta agorokire gai. Tondo nini jwe what I had in that mountain. Na what God told me. Anyway, giga digo ikara ogwo idol. Like thiga menye uria digetuma nguo. Tondo nyendera guku smart. Ka fashion ni ogwo. Giga atumia matuma kali ubagi. Ngiaria no mwe ndokageho. Ndirio hau giuga atiriri. Na digeka makeup re. Ndio nilikuwa najipiga picha na hizi nguo hizi niligwedia gethie giwa let me learn something to do with makeup itagicokia kwa mutumia ucio ringi nginya umuthi wathire muthenya umwe kwa nguo nirathia like almost 2 weeks then sasa vile nilianza kushika line ya makeup kujua no urerutura makeup uko na mandira online then ngiambia kuona other makeup artists ya America then ngithi ku one makeup artist kiuga makeup by Rose kiuga hadirauma kuthi nginya duke intern nipenye kabisa tuno hendo rari ha mbeca cigana ku kwa makeup artist Diwata dari haga. Ni kama like you unataka kukua like kama intern. Unataka wadi wote idea. Exactly. But you know what you want. Yes. Rune dikana rude how ndamenyire vile mni step into the makeup world. I knew this is where God anataka nikue. But sikuwa najua how. Yes. And just trusting him. Na dikana hira dabiriri. Wero tunangemenya sikwaika kwa nyumba ati idol ndakoragwo ndina client haha na wamenyire within how long no juge ta 3 months 3 months yes yeah okay je with the client gebia with the clients gebia ka to photo shoots gebia guthia kwenderia ndo nona kumera no jike makeup na gedia online muno and I remember gabia kugia client influential ta here ni muthoni ndamwikaga makeup onako ndia kwehana wega oh no ndia korogwa teje aike ine daisire ndairatha ora kota gatoro one thing ndekaga ndamenyaga makeup ndaku haka tijega so tomorrow nitalan perfect gaigagira online ga practice then gakwira atri next time mure ndukuriha like any discount hindi uraruta kunya mucia kuhakando kali opangi asa no nidamenyete kwa ndo marutaga original products okay tondu naguo products ni very important because I remember the first time my brother ahide girinyanya gethie du boys ukana tunira hakika endo akigothe the boys muno kidogo okay nitega ni amwe na amwe tiothe yake leo gavia leo gegura ringi na the clients leo ndirikanaga ndi hau ri haya no ne giregaire hau hari haros ha makeup by Rose girodi karaoke but me one thing by the way dikona grudge na anybody because ali play a huge role in my life na onake kuduta hau by God nilikuwa nime overstay yes I needed to move to the next level na digere mundu ungi okay ro atia dikara okay Ndio rone nako nure haina photographer ungi hau na riu ndamenyete nake ngimatireke njukage haha
guguteithia mawe no ndenda kumuya ndenda ukaga haha andu magakorwo mbica makahurwo ndungimwira uguo tondu akwira uri herent no ni ndamwiraga atiri nduri online no guteithie na social media account yaku gugupostagira haha na haria and you come with something ne value to them yes akijia ni sawa tugithia oguo ekaga ati na Salon Magazine lati sounda meet to celebrity gaikaga makeup mako cover ona ninua uthite wega oguo akirwa atiriri Salon Magazine marahinga office mwathani ningene kuma no ndamenya nite ngene ndagiya kumenya na onado etagwo social capital a certain studio ndathia hau kuhura bisa na client yakwa riu reception ngimena atiriri no guteithagie wira ha ne guteithia ndugithii na umire wira wa ngirithate ndakona githanduku kiho ndaturaga na kio guku Nairobi nduragia eno riu ndi hau ri ngiambia kuona client na by the way na my first student riu ndamuthomithagia hau hena desk na hena giti aya gitondu I'm acting kama fee assistant akahe giti kimwe ngabuthiria students na gicicio imekatika broken mirror uramaruta nginya ukohoa ka makeup riu ndambia my first student yo wambere kumurihia atia ndamurihirie 5,000 na ndaikaria nake fiu nyamenya riu ndindakumenya kana mbia ciake ni thirire kana itithirite no atanarikia ri ngeigato kaza ndaigatirwo kiroko kau kari koru oigato niki aya no manegithia studio yene araja tuone kirathi ni na client ni maroka muno na matirahoro visa ona ni kuiga na client yale maroka ri ni a makeup ni a makeup ona ni ukuiga tu ona ni uthukirie wira uthio hingure yaku wega tuka riu kiroko ri ni student wakwa tukiro munya ngiona ndigutindo ngiuga nguthi gwetha handu ngombore ngithie kiria studio ingi ngimwira ndenda ruko kwa ukombora ti uhe riu ngiheo amira na giti riu ngirehe student na ngiono ngina ngikaikara hau bia ni ciambia kuingira wangai na raha ngiuga no thie Mombatha mwathani taigue ndika vacation ni ewe wona tashiga na icio rathi nacio vacation tete nevi okay one thing no me accountant nilikuwa na plow back like all the profits so nida save tag 5,000 rugizi jana nchoda thina cho Mombatha no riu ri hena mundu hena murata ici ni ona ni orateithiria andu tigana guko ung'ang'anire gutinda ukiingatwo ha niho turiteithikira murata nake niwe mwone studio asa murata uyu ri hidio Instagram andu mahuraga mbica muno ahura mbica wega hana wega ani ndahoya he mundu ndahoya ndaina buku ndahoyaga Ngai muno ndenda mundu muraihu ndenda mundu muthaka ndenda mundu wina materu ndahoya ha materu ina mundu ndenda njamba njega na ina mbia ndarikata millionaire riu ri ngirora mundu uyu tigona kare andikitwo wira milioni ayo magana mere aya wasigana magana mere lori ndamenyete atiriri hatire future ona hanini tondu ni ndendaga mundu wina mbia ni uri urite thina ni ndakoma magoto nini ndaugia mundu tai na mbia ndakanguhiriria no riu uyu ri alikuwa vibe na sisi niko like ndienda ku date anyone kogo no tuke murata nigetha eni joka ri agona ri magathie anyway tukiuga tugithie Mombatha na mwathani tutire ika no guthikiriria ruri ayuka na 5,000 na ni 5,000 icio ni 10 mukioya matatu tukiya matatu Mombatha ruri gucoka ri ngikora studio ri handira utagira kiria nebunjirwo nerutanirio na ndae no hiki kiroko kiu thina uragutwara umeni ndina clients at that moment ndirikanaga ndaririre
tondu ndina client how direka makeup ni arokire yabagiria 5 am guthie ri studio ri ndakirutaniria ka box hadi utagira wira ko digikira client how ndamwikie a reception ya soldier hauja na ndeka ndamwikaga ngiriraga no makeup artist no kwira client close your eyes no kugo ndari gwatiriri kai thino yu ugathira ri no kuniandama so anyway nikiwa hapo I remember after a client ameenda nikiwa diko inuka giuga by faith ndacha yari hado hakwa gobore and I remember kuna a certain guy anajita JB wa Home 254 he is my friend eno home weno yangu utumaguo na sasa hiyo time bado I'm working with them kama makeup artist hedoni nimeteseka sana alikuwa pia wao wamemove into a bigger space akasema take this space akaenda akaongesha management nini geigira hau no madire itekia rent ni 15k na mimi ndra ata accountant but it's a lot geta mwire tuge wa hair tuntuko tunalipa rent mugayane 7575 tukiabereria na ikashika customer ni maroka student ni maroka na ni uramekira online na ndamekira online egoteithitie muno hedeo namenya ne haya tutukia gwikira online no ndirahuru ni urahuru kata tucoke thutha ndambia wika online ni ndathie muno wathi muno atia ndathi muno like ni trend muno ni mukuri no ambere kuona makeup very bold fashion ni arahura nona tufisa ni twega so andu mahurire muno na tigukirorekera uru na to andu ru ndirikanaga muthenya umwe ni ndapire gatheti-ini gatheti-ini ya Pulse fashion beauty like the mukurino ready and I kanda na kagwegia ndika yona thikatio ni high low na ka crop ka top kadogo no gathiona na hianda anyway na iratu ndirikanaga Mese ndithite kanitha. Okay ndakoto ndina kuona kironda ngoro. Ni uraregana na una ngai. Ndiraregana ni ngai ndinge mutiga. No ina kironda. Wathiaga atiriri. No me ndirahurwo no matter how strong you are. What troll social media. It's ikuna some comments they get to you. Na me ndambiriria. Na we young. The thick skin ndiri hobado. Then ne lu gorira kanitha ndathi kanitha he andu mararia ciugo na matiraria ciugo na ku I remember one day we were with my friend and a certain woman aikwate akimwira atiriri ndwathi na mwiritu uyu utwara kwa ngoma kai ni ure hakire ni ready no ni god authentic no I can't hakaga makeup guthi na makeup kanitha is who I am so I'm not fake so da Sunday school teacher goko kanitha utuka ni gutwara ciana kwa ngoma riu kogwo ngetiga no andu ni maradia a lot behind my back and I know pia it's also hurting my mom na sitaki my mom feel vibaya because wanamwambia pia kama mwana ni naona riu ndirikanaga muthenya umwe ndio igwa kuruta kireba Don't waruta kireba asa. One thing ni ati sometimes I try to understand them and pia where they are coming from. But first najiuliza mimi na Mungu tuko aje. Kwa uore gaga ko ukugwarwo muno. Leo ndika muthenya ucio ri kwa kuona mundu ratangatha gatheti no ni konderagwo ati mwiritu uyu ti wa kanitha no ringi kanitha wanyu utungatira kigite mwiritu tu wa kanitha no ringi no menya thina njugaga atiriri matianjitire nginya kunjira atiri njira ni kuigua ndaiguaga ikatoka nitha riu mundu okira kunjira ndaigatwo no waiguire no waigatwo ndaiguaga after no ne mane waigatitwo guti mundu wori woka kunifisa kejera wangari from today no ne mogane waigatwo ati from today you are no longer nobody called me but the moment you start hearing that na wathikani na makanitha unafaa kukua place where you are going and you are getting merigo no yo there ni ndikatia ngoro yaku ikagira goko ni guthuka ruri ndathi ndauma ni thukire muno ngoro yako ngiuga ni sawa ndikwamba guthie for now let me just hold on and just seek God the way I know the best way I know how
Riu ene gucokia riu haha kiria. Haha turarore ha rent muri eri. Gitira hau ndugitha. Just now. Mwathani nginya kanithereire problem. Kuma muciĩ munene wa Kenya Nairobi nĩ mohoro ma kameme kayo ka muingi. I want to tell them that nobody is immortal. If the intention of withdrawing security for Nathan and the security for Dr. Boni Khalwale is something beyond intimidation. It is not only one person whose security has been withdrawn. It is a number of people. Mipangilio ya by-election ya Mbeere North imeenda sawasawa. Waangalie security ya watu na wapiga kula na wale wanaenda kupiga kura. Na hata yeyote atakayejaribu kuzua tatizo atalipata mwenyewe. Maana sisi tumesema kwamba sheria inaturuhusu kuwa ni wenye kusimamia kura na hizi kura ziwe ni za haki. Oma weigiririku no shaba. Ogiteri kugacirithio kuria Kasipul thutha wa ngaheha cia rucine na ithurano nini kuria mbere ya rugongo gwikunjura hatari mihinga. Giceceni no kiria kimwe gia kameme kayo ka muingi maya ni mohoro ma thaa 7 cia mĩaraho uratwamukira imwe kwa imwe kuma nyumba-ini ya DSM Place jetagwo Dan Wainaina. Ogiteri ni ugacirithitio gicigo-ini kia obunge gia Kasipul na ni thutha wa ngahiha iria igomeire githurano kinene kana githurano kinini mwena ucio. Mubunge wa Homa Bay Peter Kaluma ni akorire gatagati ka ngahiha icio na atigwari na nguraro ya mutwe riri nake murangiri wake atunyukithirio mushinga wake hindi ya gicanjama kiu. Mubunge Kaluma uria ugwikinyitie kuonania unyiti baru wake kuri muhitahitaniri wa giturwa kia mubunge wa Kasipul Boyd Were wa kiama kia ODM augite ngahiha icio ithagathagirwo ni mungethaniri wake oro hamwe na jama yake. You can see I'm duly designated. I've been attacked with a team of goons. They have gone with the gun for my bodyguard, and you can see they have stolen me. And he's the one who was telling them to hit me when I'm with them. And I'm here to wait for our ODM candidate who is on the way to vote. That is what we are waiting for. He's arriving here in 5 minutes. This is not acceptable. I want to tell our people to stay, come out and vote. Don't worry about what is happening. Come out and vote. These people want to cause violence so that they scare people from voting. You see, they have attacked me, but I'm still here. There is no issue. Come out and vote. As we encourage our people, please don't react even if you are attacked. Just the way you have not reacted even under attack. Let us not react. Some of them are accusing you of bribing voters. Is that the case? But I've been with you here the whole day. I'm an observer. Check me if I have even a coin. Githurano kiu kinini kiri na ahuraniri 10 othe matanyite kuyukia matamu ma utongoria maria matigirwo theri ni mutigaire Ong'ondo Were uria wari mubunge wa mwena ucio na kuire na njira ya kuhurwo rithathi ni ekinae guku Nairobi. Tugitigana na icio ni ati speaker wa bunge ya gĩbũrũri Moses Masika Wetangula riu ni oritie honge cia ugiteri gutigirira mihango ya ithurano nini ni rathie na mbere gutari na mihinga akiaria thutha wa guikia kura yake thukuru-ini wa muthingi wa Namakhale guthura MCA wa Chwele Kabuchai. Wa Wetangula augite ati muingi wothe wa kuria kuri na ithurano icio nini meyumirie kwa uingi niguo guthingatithia uigĩrĩrĩki ucio. Hamwe na uguo ni oritie maabitha kamiti ya ithurano na mihaka IBC gwetha njĩra ingĩ cia gũkũrana aikia a kura angĩkorwo kĩrore nĩ gĩkũrega kũruta wĩra nĩ ciara gũthũka kumana na mawĩra matiganĩte. I have been informed in this particular station that there are few hiccups being caused by the fingerprints not responding to the kits, but there's an alternative mechanism where there is a hitch with fingerprints. The presiding officer is obligated under the law to fill a form as long as the voter has an ID that is able to identify you. They fill a form to record that the KIMS kit did not capture the data of this particular voter. Na kukuria wadine ya Kariobangi ya Rugongo mihango ya wikia wa kura no irathie na mbere na gwikunjura na tutumite mwandiki witu wa mohoro Bataru wa Mwangi na tukunyitanira nake na njira imwe kwa imwe niguo tucorere uria maundu marathie na mbere gwikunjura mwena ucio. Bataru, hangikorwo ni uranyamukira mwaro ni waku.
Thengiũ mũno ndano-inĩ na ngakwamũkĩra na njĩra njega na tũrathiĩ na mbere na mĩhang'o ya ũikia wa kura na nĩ gĩthurano-inĩ kĩnini gĩa gĩcigo-inĩ kana kĩa wadi ya gũkũ Kariobangi North kana Kariobangi ya rũgongo, na gũkũ nĩ kũrĩa kũrĩ na hũranĩri ya gĩturwa gĩkĩ 16 na ihinda rĩrĩ ingĩenda twaranĩrie na ũrĩa ũrũgamĩrĩire mĩhang'o ĩno gũkũ kana returning officer ũrĩa ũrũgamĩrĩire gũkũ introduce tupe jina lako na tuambie labda tumefikisha wapi hadi saizi. Jina yangu naitwa Abdiroba, ni ndo returning officer ya Embakasi ya Kariobangi North. Turnout iko low, lakini security kila kitu iko sawa. Tulifanya voter education vizuri na tunawasihi wapigaji kura wajitokeze kupiga kura. Okay, labda usalama kwa kulingana shughuli vile ambavyo imeendelezwa, usalama uko namna gani hata ukiongelesha wale wa Kenya bado hawajakuja kupiga kura huko? Usalama iko imara, tuko na officers wengi ambaye tumeasainiwa mpaka tuko na GSU, lakini hakuna voters ambaye atakatazwa kuingia, na usalama iko sawa, iko mzuri na watu wanaendelea na shughuli yao. Voters wanakuja kupiga kura na wanaenda sawa. Iko sawa kabisa, hatuna shida yote. Okay, asante sana bwana Abdi. Asante. Ucio ni Abdi ũrĩa ũrũgamĩrĩire gĩcigo gĩkĩ returning officer, na nĩ ngwenda kwaria hihi na mũndũ ũngĩ ũrĩa ũgũkorwo agĩgĩtwĩra hihi mĩhang'o ya gũikia kura kana ũikirie kura na maũndũ makinyĩte kũ nginyagia ndagĩka ĩno. Marĩtwa makwa njĩtagwo John Cherukithu, niĩ ndũgamĩte gĩtĩ kĩa MCA Kariobangi North na tigiti wa kĩama gĩa Party of Democratic kana PDU. Ndenda kuga already ndĩkĩtie gwĩkia kura yakwa. Tutingĩenda kũigua atĩ kwĩna mwena ũrasapotwo nĩ thirikari kana ũrasapotwo nĩ opposition. Ndenda kuona atĩ mũndũ ũgũcira gĩtĩ kĩa Kariobangi North ndeta aspirant nĩ mũndũ ũrĩa andũ a Kariobangi megũcagũra, no ti mũndũ ũkũheo support nĩ gĩkundi fulani kana nĩ andũ fulani. Wendi wakwa ta candidate nĩ atĩ kura iria ngũthurwo nacio nĩcio igũtuĩka nĩcio ngũthurwo. Ndingĩkena kũigua atĩ kura ciakwa nĩ ciathũkangio, na nĩ njũĩ Ngai nĩ ekũndeithia na nĩ ngũhotana. Asante. Okay, thengiũ mũno. Ũcio nĩ ũmwe wa arĩa marakĩhũranĩra gĩturwa gĩkĩ thĩinĩ wa wadi ĩno ya Kariobangi North, na no tũgũgĩthiĩ na mbere tũgĩikagia maitho ndano-inĩ nĩgetha tũkĩthũrime ũndũ ũyũ nginyagia mũthia waguo na tũmenye nũ ũkũhotana na nũ ũkwanĩrĩrwo ta mũhotani wa gĩturwa gĩkĩ. Njokie Mwaro kũrĩ we Dan. Shone Batarua Mwangi aratucorera mbica ĩgiĩ ithurano nini cia kũmatha gĩturwa kĩa MCA wadi-inĩ ya Kariobangi ya rũgongo. Tũgĩtigana na icio mĩhang'o ya ũikia wa kura gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa mbere ya rũgongo no irathiĩ na mbere na gwĩkũnjũra hatarĩ na mĩhĩnga yothe yonekanĩte gũkinyĩria rĩu, kũringana na mũtongoria wa kĩama kĩa DP Justin Muturi Biden ũrĩa ũikirie kura yake hau gabere. Augĩte atĩ andũ no marathiĩ na mbere na kwĩyumĩria o wega, akĩhoka atĩ gũtigũkorwo na ũndũ ũgũthararia ũikia wa kura ũcio. Within the first hour, there's been no incidents that's been reported. I have checked with the people in Siakago around the town. I've checked with the people around Ishiara, and yes, you can see the situation is calm, and therefore my assumption is that if all goes well, we should get an incident-free polling day. Hamwe na ũguo nĩ ũrĩtie maabitha borithi harĩa mambĩte nyambo gũtigĩrĩra atĩ gũtirĩ na maũndũ kana mũndũ ũngiuma nja nĩguo thararie ithurano icio nini. Well, I heard the story about the roadblocks, which the particular reporter who mentioned about the roadblocks started saying that they were elected from around Mwea, which is in Kirinyaga County, coming all the way to Embu. I think it is a good thing because if the police are serious, then they should be able to pick out any bad elements that may be coming from outside the county to come and disrupt the process. Na rĩrĩ ithurano nini cia wadi ya Purko irathiĩ na mbere, mũingĩ nĩ ũreyumĩria nĩguo gũcagũra MCA ũrĩa ũkũmatongoria nginyagia mwaka wa 2027, na rĩu mũhũranĩri wa gĩturwa kĩu na kĩama kĩa DCP Simon Sanare akiuria mũingĩ gũthingatithia thayũ. Akĩaria thutha wa gũikia kura yake, Sanare orĩtie arĩa marang'ethanĩra nao gũtigĩrĩra gũtirĩ mũndũ ũgũtuthũra ngahĩha na matigĩrĩre atĩ gĩthurano kĩu nĩ gĩathiĩ na njĩra ĩgwete nĩguo gũtigĩrĩra atĩ mũingĩ wa Purko ni watungatĩrwo na njĩra ĩgwete. Wapigaji kura wamekuja, walijitokezea, ilianza kamili saa 12 kamili na kwa mpaka saa hizi inaendelea kwa usalama. Wananchi wanapiga kura kwa utaratibu. Tuko na polling centers 8 na polling stations ziko 12.
The main tiling center will be at Ngoile Boys. Tunaomba wananchi wawe watulifu. Mpaka saizi hatujashuhudia kisa yote kisha yote ambayo ya uhalifu. Watu wanaendelea kwa utaratibu, na tunaomba wananchi wa hapa ni watulivu, waendelee na hiyo njia. Unapopika kura unaondoka kwa kituo ya kura mpaka wakati mkingojea matokeo mkiwa nyumbani. Ucio ni kamanda wa borithi Kajiado, mwana wa Kajiado niwe Alex Shikodi. Ino nayo ni mĩario ya mũhĩtahĩtanĩri wa gĩturwa kĩa MCA kũrĩa Purko na kiama kia DCP Simon Sanare. Kwa wenzangu wale tunagombea na wao, tutulize wananchi, tufanye siasa ya amani, tuendeleze hii kitu ishe vizuri, na tusione kama sisi ni maadui. Sisi ni mandugu na sisi bado ni wapenda nao. Ukiangalia hata kwa undani wetu wote watatu, wote tuko na ukoo, kila mmoja ako na ushirikiano na mwingine, ni kama mandugu. Lakini kwa harakati ya kutafuta mali na kutafuta uongozi, inabidi tumekuja kutafuta wote watatu, na hakuna haja ya kupiganisha Wakenya ama kukosanisha wananchi. Tunafanya siku ya leo election, na yule atakayechaguliwa iwe ni Mungu amemkubali, yule atapata neema apate hii kiti leo, atakuwa anaongoza watu wa Purko, na wale watashindwa watakuwa bado ni wanapurko. So hakuna mtu atahamishwa, hakuna mtu atapelekwa mahali. Sisi bado tutabaki watoto wa Purko na tutabaki viongozi wa Purko, na maisha iendelee mbele. Thaa inyanya cia mĩaraho nĩ ũkwamũkĩra mohoro mangĩ, no tũrathiĩ na mbere na kũrũmanĩrĩra na ici ciĩgiĩ ithurano nini iria iratabanio kũndũ na kũndũ. Njĩtagwo Dan Wainaina. Ũma wĩigĩrĩrĩku no camba nĩ mohoro kuma Kameme Kayũ ka Mũingĩ. Ũngĩkorwo wĩ na ũndũ ũngĩenda kũmenyithia metha itũ ya mohoro, hũra thimũ namba 0704 111 555. Wakinya thaa mitambo-inĩ ya Kameme Kayũ ka Mũingĩ, Jumatatu nginya Gatano, nĩ thaa ya gũcanjamũka. Mũthoni wa Kĩrũmba aka Baby Tops. Karibu sana mitambo-inĩ. Roiro, Kiambu County. Are you ready for Christmas vibe? Mweri 3 December, kururira kalenda no haririe twarafa turakũrehera K-Fest. Nĩ mwago wa kwamũkĩra Christmas nĩ Jumamothi mweri 3 December haria Imani Grounds, Roiro Town, kilomita 1 kuma Roiro Githogori Road. Njata cia Mũthiki, Waithaka wa Jane, Sameido, John Bogwa, Tony Young, Waja Asali na Gegi. Nejoe ne daetirie Nawendo yerai Tofitu Tomo boire no tamoragi Kuingira ni all VIP shiringi ngiri. Gura tigiti yaku kugerera star 672 star 70 hash. Usikose. It's a very good afternoon. Shihadita wega thaa mũgwanja na ndagĩka 16 tũgĩthiĩ na mbere na gũcanjamũka twĩna njorua ya kothi na niĩ njĩtagwo Baby Top. Yes, na nĩgetwo chef gathemba the team master. Rongai, are you ready for us tomorrow? It's just now a few hours to tomorrow. Yes. Ya tukorwo tũgĩcemania rũciũ harĩa Masai Mall. Rongai tũrehetwo nĩ Joy Millers Limited. Oh yeah. Tũgĩkũrehera mũtu wa ngima wa kabagara, tũkũrehera mũtu wa cabaci wa Raha Premium ngano, tũkũrehera mũtu ũngĩ wa ngima wa Joy Max Maize Meal nĩguo mwĩ voko, na to ũguo tu tũkũrehere aini wendete Samido, Karaiko Master, tũkũrehere mũndũ ũgwĩtwo Mwĩhaki, DJ Dibula korwo on the mixes, Stacy wa digital twale live, Chef Gathemba tũgaithanie, Baby T akuje a crown it kesho tomorrow. Are you ready to kulete Raha Premium kadogo kaswiti original, Raha Premium ngano original, Raha Kavagara super original, Moevoko original, na ciaginya mahio ne tugacokia ngatho. Rongai na matora maria marigicĩria. Are you ready? Nayo next Friday tutakuwa Kirinyaga Kutus hapo kwa kisiagi ya Joy Millers Limited tukiruguria Fikieru gitagwo extension ya Githii na ni 24 hours
Aya. Yes. Kira there 24 hours. Kero kia animal feed. Yes. Nigetha ngamuria iyo curu murenda tukiri matinyitithane nginya gicuru. Ucuru. Tota ukoma na ucuru kou. Ngenda gutinde kwa ucuru na wa wimbi. Total Energies marigatia. Total Energies no maratwira tha ici mena kihitaitano kirathi na mbere kiretwo Rubia Engine Oil. Ono muiro mwega muno wa gikiro kiguru wendekete muno ni matereva matatu marori garages mechanics na nginyagia Edia Spares. Offer ni ati wona wagura lita 5 cia Rubia Engine Oil ukaheo lita imwe free. Thank you. Ni thiini wa Total Energy Service Station o yothe hakuhi nawe. Asante Regina Ngoge Roga, we are ready and more than ever ready. Korea Roga. Are you ready? Gukungwira miaka 25 ya Safaricom na kwehotanira o muthenya, o kiumia na o mweri. Shangwe at 25 iri haha. Thiĩ na mbere kũhũthĩra raini ya Safaricom, wongerere entry points ciaku. Kũmenya maingĩ nĩ rũciinĩ tũkerahũka mĩtambo-inĩ ya Kameme. Kayuka mũingĩ. Sisi ni viwavi, tumekuja kukula, twakula mahindi. Kĩgunyũ kĩa ngũnga gĩkoragwo kĩrĩ gĩtango kĩnene mũno kũrĩ arĩmi a mbembe gũkũ Kenya. No rĩu kwĩna kĩhonia Benzoron kuma Green Life Crop Protection Africa Limited. Ĩno nĩ ndawa ĩrĩ na hinya wa mwanya wa kũhũrana na igunyũ ici mĩgũnda-inĩ ya mbembe, nyanya, mahũa ma rose, cucumber, broccoli na mĩmera ĩngĩ, tondũ ĩhukagia kaimana na igunyũ ici cia ngũnga hamwe na matumbĩ macio. Huhĩrĩria Benzoron Oreo wona igunyũ ici cia ngũnga mũgũnda-inĩ waku. Umai nĩtũgũthira bena Benzoron. Hotana bara ya kũhũrana na igunyũ cia ngũnga na Benzoron. Nĩ ũndũ ũhoro makĩria hũra 0800 721 495 kana ũcerere Green Life Crop Protection Africa Limited nenda-inĩ cio kinyanĩria. Thank you so much. Tuthiĩte wega na niĩ njĩtagwo Baby T. Na nĩngetwo T Master. Tũracokereria na Priscilla Wangare Mwangi na nĩtũthiĩte wega ithaa rĩrĩ rĩa mũico na nĩtũgũcokereria in just a few minutes. Mathaa ukimenyithio ni Petans Driving School and Computer College tugikurehera Car Runner Usikae Idle Campaign kuriwe urarekirie form 4 na hihi ndutuite itua ria course iria urenda gwika kana urona college fee ena nditi hodera Petans Driving School and Computer College twe nawe wiyandikithia umuthi wigwatire skills iguteithia go shape your destiny. Tosherere Nairobi Capital House hakuena Ambassador Hotel, Utawala, Kahawa Wendani, Githurai 44, Zimmerman, Kawa West, Umoja, na Koge Koige. Tohorere thimo 0721 328383. Kayoka Moige, Kayoka Moige, Igana mwega turumbo emwe Kameme FM. Sesenito Noko gatigagia Igana mwega turumbo emwe Kameme FM. Thank you so much. Tuthiĩte wega na nĩtũrakwĩra we mũikari wa Rongai na matora marĩa marigicĩirie ni kesho inshallah majaliwa ya Mungu. Yes, kesho Friday. Na Ngai nĩegũtũkinyanĩria nĩgetha ũgacemania na team Shanjamoka, ũcemanie na The Ball, Samido, Waithaka Wanjeri na makeria. Ũcoke ũceme na tũkwĩra maingĩ megiĩ mũtu wa ngima wa kabagara wa ngano wa kabagara wa cia ng'ombe cia kabagara mwĩvoko wa kabagara yote ni original premium na ni tomorrow. Toro nĩ Google ni utuko wothe ona kana kugio nĩ nyenje thuya na tutambi tũngĩ tũingĩ gwa kuriko kihonia kĩrĩ haha Pabana 40WG kuma gwa Truvet Techno Systems Limited nĩ ndawa yũragaga tutambi kaimana na nĩ njega makĩria guoka nĩ tutambi tũrĩa tũtaiguaga ndawa tutambi tũtingĩhitha gwaku mũciĩ rĩngĩ. Pabana 40WG ĩtũrutaga kũrĩa guothe twehithĩte nyũmba-inĩ gwaku nĩ tũkĩgangara mĩtambo-inĩ ya Kameme kayũka mũingĩ no gũkorwo wĩ hau na nĩ ũkwamĩte kĩmbeca. Rĩu Together as One Micro Investment Limited marĩ ha gũgũkwamũra aya marakũhe ngombo ya ngari ĩyo yaku ũrĩhage o kahora. Together as One Micro Investment Limited marakũhe ngombo na maciaro kana interest nĩ ya thĩ mũno. Kũmenya maingĩ megiĩ Together as One Micro Investment Limited ikara mĩtambo-inĩ ya Kameme kayũka mũingĩ. Right, K-Fest ni the 6th of December 2025 pale Imani Gardens Roiro.
onioke yumeria we are all VIPs Korea na no shirigi girigere ukahora star 672 star 70 hash. Go TV wanatuambiaje? Go TV no maratura reconnect this Christmas to Go TV value na shirigi magana matano ma 99 hihinya star 423 hash kana uhuthire my Go TV app. Thank you so much. Na kwa kuke festo na mudogo tuge Konyore. We'll be there. Konyore the drunken master. Yeah. IMP Othe. Yes. Samidoto ni ya. Tutakuwepo. Wawaya wanja. Na sisi wote ni ma VIPs. Ma DJ Dibo. Wanjine. Yes. Wa Moshendo. Na ndagika mirongo iri na ithatu. Mathaa ukimenyithio ni Onja Majarin. Onja Majarin ne jaga muno hindi iri urekira toast-ini, pancake, ognyagia keki-ini. Erigo kwaga wega na ne jaga hindi ya breakfast, lunch bite, ona kana riria mwina snacks cia kwirorera movie. Onja Majarin ne yendetwo ni aciari Kenya ngima na cio ciana no gucuna iracuna thani ni kuigua wega. Wathie duka-ini etia Onja Majarin. Onja Majarin, it's better than butter. Onja Majarin, your family's everyday flavor, a quality product from Pwan. Thank you so much. I tell you, ni maundu mega na nituthiete wega na muthenya wa Tuesday timastora jiroga koro kure the degua. Kuria the degua. Haria Quickmart Grounds, hau no tugakoro twambite hema twina Comrades Dream Team. Ni ukeyumiria nigetha ukamenye maige megie Comrades Dream Team on Tuesday next week. Very good. Total Energies orajera meno horo wa Rubia Energy Oil na oraigera o vetoroini oyo dekana kenywero kia maguta kia Total ugakoro ugekenero horo wa Rubia Energy by Total Energies wanasema mbele iko sawa na Rubia. Jamii piwa mwea pishori rice niguo mucere ria wihotanire na waruo urekanagia kamwe naguo mutarariko ni mwega muno niguo mucere ria wendetwo muno ni Top Moms na riu ndeto njega haha thogora wa Jamii pishori rice uhoretwo ithano na njira nene thiini wa Naivas supermarket ciothe aria muhuko wa kilo 5 ukenderio ciringi 999 only kuma hari 1,450 ukahonokia ciringi 450 ukienda kugura Jamii pishori rice na wholesale hura thimu ino 0700 081 115. Jamii Pure Mwea Pishori Rice, where quality begins. Kameme Classifieds. Karungoro Gated Community ni maragwitira open day Saturday no tariki 29 November kwambiriria thaa 2 cia rucini. Ni kilomita 8 tu kuma Kenyatta Road exit 14 Thika Super Highway. Guko kuri na fully serviced plot iria cirigiceirio ni migunda ya kahua miti mihande faraini na ni kundu ungiaka na uikare na family yaku. Thogora ni 8.5 million na wagura cash ukaheo discount ya ciringi 450. Ukawiyonere no menye kiria gitumite Karungoro gukuru kuri kundu gwa kuguciriria na gwa kwendeka. Kwa horo makeria hura 0745 171 717. Kameme Classified. Thank you so much. Tuthiete wega muno makiria ni thaa mugwanja na ndagika 26. Araigua nikikuherera atia. Komatike chigwa mararuga matoke. Kutikiria ugwata kuria kiwe. Kitu kikiroti matoke. Kada bakoria. Mathaa ukimenyithio ni Go TV. Mabura-ini maya Go TV nirarehe family yaku hamwe na mwago wa tafarira na ifidi itarathira. Kuma drama Stalazizi, thenema cia Christmas, mofira na cartoons cia ciana. Reconnect omothi na Go TV value na ciringi 599 ukenere mahinda mathaka Christmas ino ni undu muhuthu. Hihinya star 423 hash kana uhuthire my Go TV app ku reconnect kana ku upgrade. Go TV tumefungulia value hii krisi. Thank you so much. Watu wamefungulia value hii krisi. Na unajua the first itakuwa Christmas. Guy, itakuwa December. Ni Christmas. Mimi naanza kufanya countdown. Na wasinieke kufanya kazi Christmas.
Niyo matoke nasikia ninauliza kwa nyumba ona mugeni ararigwa terere mutumio ni akoragwo serious. Na ni kwa dejoru yako thi na roria nini napikwa nyumbani. Matoke nikamwambia sawa nitakuja. Ulingiana ka. Namba shadi mushaperans. Namba ya Petans na 0721 328383 0721 328383 kana weki nyeroho ruothe rwa Petansa kuhinawe. Eric Dhuku anasema wacheni mdomo reteni mgini, si mgini anaitagwa mgeni. Kaa hapo Dhuku. Kaa hapo Dhuku, si mgini ni muge. Kila mtu atapangwa. Mge. Kila mtu atamsikiza. Mgini unaitwa na Dhuku. Ako hapa anasikiza Dhuku mgini. Kila mtu atamsikiza saa yake. So tulia Dhuku. Mgini. Ndio huyu Dhuku. Dhuku ndio huyo mgini. Haya kuja. Na by the way, thank you so much mafans ito yesterday. Hari mutumia maranyi terere uretagwo Margaret Munyaka. Right? Yes, na niokire na ne aturehera we no arehe ruthamuni waku wa maene waku ne ngothie naguo please waku ne ngokunengera please stedari go wake aguthambia tha cigana no ndioi o wagu ahe wake waguo ndioi ne wake no twayo ni tukurora kana ni uri arauga wa gugikira ta the softener fabric softener yes fabric softener no niokire na njira uria wira araruteirio wira mwega haria thimu-ini. God bless you so much our dear fans. Ni undu watha ukena ni aria maiguanagira tha tigetha nigetha tukakuiguira ngai ni ari kurathimaga so kau ni ngwendete ajeja ni nguriganirwo na ni makosha sana. Hey kare ni wajiri gwetwo kare riu makeup ru ru ni wajiri kwita kare o to no ingirire online we active ko urahurwo andu makioyaga ngatheti iguru Facebook IG Instagram Ureta kare Prisra. Yes. Na riu ureta ni fashionista kana ni makeup artist. Makeup. Digire fashion at all. Riu ni makeup artist. Yeah, ni makeup. Waigera makeup artist. Yes. Kare Priscilla. Yes. Twatigare ukimenyithia niki kutangathagwo. Riu bara ni chachire ginya online. Hasa ororio ki? Kwe haka makeup we mokorino. You know, being the first one ashaifanya hivyo. That's why I guess nearly I got that a lot. Na nego ndronere ginya tiriza mamake ke kashoreto ginya microblading. But now at that time nobody was doing it. Mko ndogi we haka. Unoti uwo mushanuku. Tia kugo. Agaitete guoya. Thina ni ndambiriria na tokwihaka tu nona yona ni ndakora no ni ndikirumanaga ni no ukiuga uyu ni mukoro uyu ni muitu wajita muitu niki ndu kiona ndu marakiendeka no agatutire tuona uguo riu nona no igwa ni ndi my uncle Bishop. Yes, na ni uncle Bishop Jeff na ne tumwendete ndare atogeithi na guoko. Now you can imagine now na tothi mathiko macucu ndaingirire kanitha niwe withinjagira nguku kai riu reke utandikwo riu wina stress but no ndira ukomanda ndu wa gutandikwo online no igwa wina ironda hindio ndaigwaga atiriri like hakuna especially mimi like especially in church digeda no me ndigiuriria kanitha na mamu wanyu guko ni aracambithio alafu no my mom digeda onake akorwo na kiria na kuigua uncomfortable ayatumina ari angi na niguo kurerire na thina but my mom alikuwa my greatest like source of pleasure. Not only my mom my family majiraga we don't care he mundu uri ureka asha we ta thina no thina my mama kahoera muno we hakando haka na we hake riu muokire mukige ginya ma DJ akorino riu uhoro ni uhorerete I guess ni calling for me nimeatari ministry especially where nimefika ndo mendito tulikutoka pastor he ndugeenda gukinyira agukinyira atia muri utari wona murango wa kanitha na ngithikiria pastor riu hare ni muingira hare mwina home 254 na ni uraruta wira na ndiraruta wira biashara ni yanjia gushika wega besire muguthiete na mobathe thire ku ari oguku mtani hana na mwathi mundu agukoma gwake kana roho kibalance Never niki uratheka no ukioria no pia one thing I was also a very principled girl ni ndaugaga my intention
ni ndamwiraga nie uri murata na ati na benefit no murata ni aretia raini of course aretia raini muno of course no kwanza wala ndamuonaga ri ndona hata na future ri ona ngemetia ri ndegiuka na ni woyo ri tugucoka kwa horo wake haya reke kai bado ni makiona problem we no turio haria wira-ini ri nindabutaga kiria okay client ni mokaga no matran sustain wega no ndashagia another income ndagia thikati cia mafiriri teno uraga gikomba 3 kiroko tene ngoya thikati ngahura fathi post online ngathi gwika makeup cia mafiriri na ni iguthie ciathiaga ate kai cibiai aiko hira we bia ni show thrift tondu thikati ukimugura ta magana me ukahura fathi ukamedia atia 50 50 ni kana 12 haya ndaisha command ndio itangihota because of time nakiria we bia jega nive aikuwa my line ilikuwa to just sustain me kupata income kwa wewe ugutora ginya gikomba ndamenyekane dakika kwa thikati kamera utumundoge hute ucio icio ni cia kari haya that's good ndawekaire muno kugikomba I love that but sisi sikwataka ku confuse watu na uza skirt ona itoria kwa tari online I don't think watu wengi wanajua ndagia thikati no ni washiendagia ndahigote page ige itaga thrift what something na igathie muno rureka makeup na wina mudugo ndina nguo ni uthamire kwa mathe by the way asa ndacokire ni ucokire ni kugeire problem ni ndati autuka accountant ri ndacokire mucie taketa ko ya rent riu ugithi na mbere na gukura na ni jendete skats ici koguo unjire kuria ugiraga ndukamake ndina ma plug riu ni ndiciendete muno ndandu ni maranjira ndwetie ciaku ndutige kugera na thutha nduhoyo hake ng'ang'a-ini riu ri tukiuta wira-ini haya no me ni ushikire muno tukiona atiri ndina client aigana ni marateseka tukiona ngimuconvince tuhingure handu hangi tondu nake na client uyu wa salon tukiwa a bigger space or how to across oidire toya na twari hari tukiwa atiriri ni nguriha rent na take care of some interiors good head deposit and all that oidire ndariha ino covid akejira atiriri ni ndirathama akwa ndirahinga indo ciakwa tondu ni kwahingwa by the way guthi kwa from home runi savings ciakwa ciothe ri ugiitira haria na ndaitireire haria ino ni 2020 tu ngerigwa atiri ni kuinuka kana ni ukiriria ndirakiriria tena ni makeup ni ha face to face ni kuhaka we haha kwa haha na hindi yo andu matirenda undu ucio na ni kuhaka makeup ni guthi handu urathikwa ni kuhingirwo utiri uhiki gutiri ki kirwo gwika atia so giwa ni kuhinga ninuke town ndire na andu by the way ni kama of course we are here ni ngikoria tekageria guka studio ngikoria njui ukiuga atia kuhoya ngihoya gaya kijira continue ndona atari urimo it's not making sense tondu hilo ndakaga gya management ikoka ikanjira atiriri kai matiga gwaka shikilia hiyo. I remember a lot of friends walikuwa wananiambia hapana don't ndio ndinambia ndahutha cia thira mwako-ini ngita my dad ndi mwako ni akaga kia dad ukaudaithia tukiuta ndari mundu wa moko ngagera indo gikumba ngarehe material tukirikia hindi yo ri covid icicikite inyitiriire ruma ndirikanaga ngira mwathani atirire ni ndakirikia ukwenda atia how ni Hokari Beauty College ilikuwa born ri handu ha makeup shop tiga kuhaka andu makeup tondu ngihaka urona u ambia gufundithia andu ambia kumera when you at home you can learn na ngiambia guthie nginya nyumba-ini cia andu ngakimera no moke mathaa maya na maya Hokari Beauty College yes that's how it was born in COVID during COVID no wa miaka riu ni agituika college yes no wanji kugia rutwo ni ndambia kugia rutwo wega riu ngiona di kuhota wega gwika ati ukona service at the same time ni ngiona concentrate fast na kiria na arutwo
na gufundithia sisi I'm very passionate about it na at this point my first student ena wira aigire to nilimshikilia kabisa wamurutire ena nyuki wow nena a very big spa giona aiko gania adumira go change other people's life let me concentrate on this na roho hau niho ndambia kwendia cukuru fiu fiu gimedia Kare Beauty College ino ha exactly thaici thaici twina iyo Hazina Trade Center Hazina Nairobi ya Rugongo haha town of opposite haya Hazina 14th floor then we have our main campus bypass bypass ya Ruiru Greville Greville yes iyo ni Kare Beauty College yes riu ugithi na mbere na kuruta andu riu ngithi na mbere na kuruta andu gituika ruraika mwarimu director na igithi na mbere na gukura because to me there shukuru ni ministry na ni watu passion na ni passion na watu ni ndramenya uria Ngai arenda no uria jetire gwika so I attribute the growth to that no riu anyway thina ndunakinya hau ni ndakiambia cukuru ohede no twambia ri na niambia gwikatire space is small andu ni maigeha andu ni maigeha that's nice riu ni ku look to another space that's a good problem riu ohede riu tugithie na tukiona na tukiriha and all that no ndarika hero no kwari na election ya tindire gicokero maita maingi atoni 2020 ni 2022 so I remember that time it affect sana ndodo mashukuru ni mahigiro so ideally even now when something happen kwa even like hizi shule zingine it affects the college so cause watu wakuji hedio savings yo the shit you have twali haku kuhiga hedio na sasa that's why we started now kurumukia the service industry and like I can say my journey imekuwa hata hau hakurire wega ri na tukasema tufungue pengine ilikuwa ni by faith ngihoya Ngai muno ngimwira andu nimarauga Kare Beauty College no moka hau magariwo ni gatugaka ono rito nene no moka hau na mwana rito ni urakimuona no moka hari ni karungufe koke watire hena tuguthi office ya director yumeko na ni karumu kamwe riu ngihoya Ngai ngimwira atiri you are the one who make it this name to be this big give me something to match that name Ngai akijira atiri thiwe na image akajira dijete hedo ajazi jedere ilikuwa December I remember very well dena shilingi 99,000 na direhete kiria rent direhete employees do fanishete ajira dijete na ki I remember by the time that they were dina 49,000 ni ndo shihudhirire and at that particular moment when my faith was tried gethi fegi kuseria runi kipepa wako makajira ni shirauma tirauma huko ri all my personal saving ni kamba bypass ni maroria ni ha Greville hub ere nona weka markets ukienda ni kama unaenda na Utawala ufike hiyo ni mwisho ukae tena kama unarudi na bypass hapo tu Greville hub kuna mall iliwekwa hapo juzi inaitwa Waris direct opposite that mall Kare Beauty College sasa I remember that already be my personal saving from now the influencing gig and all that how no kama do my influencing no kama do my influencing online and no way dakagana witikio tinabia no diraka no ikanaga how no like it has made me also who I am today because dimaka yene maudu mathi as long as God has said something doanaga no do to the completion I can tell you I built that school without loan now without money without any help without any godfather nothing ekireka ino ya bypass ina ruto taigana your main campus kama ni nene but tuna graduation actually tomorrow haya nawe haya graduation tuna graduation akokerewa Ngai yokerewa Christmas tuna graduation rosho na this year we have like over 300 plus students who are graduating
Atea. Yes. Wewe haha. Yes. And I can tell you almost 50 of them are already job. Wako already placed somewhere. Na waja graduate bado. Ate we na ta aruto magana matatu mara graduate. Yeah, mara graduate. No shukuru we na ta aruto igana. Wenye wako saizi currently. Wenye wako saizi wako like around 100 plus. Plus. Yes. No graduates a kuroshio. Yes. Ale maraima. Yes. Ni 300. Yes. Na kodhino irathomo mieri igana. It's a short course. It's short course ya skill. Kuna long kaka cosmetology ni 1 year like 6 months. Kuna beauty therapy but also kuna hizi short courses kama makeup. Kuna makeup yenye ni like 2 months. Kuna zingine za 3 months. Nails. We have hair. We have skin. It's a beauty college. It's a beauty college. Haya. Yeah. Ekireka na ado makiaigera aya no gugane ndo tatatu. Wow, good job. Wow, hey, wow. Ate thank you. Graduation igakorwo ruku rucio agoko rucio Creville tutapumua tugatoranaga nawe ugo tugaikia ritho gwaku nawe ugaikia gwitũ gwa Kabagara rungai hapa kwa hapa. Thukuru ikirugama riu ri ni uhikire muratore witu ma millionaire tarena beno ya Go TV tucoke happy stay. And congrats, that's so good. Surely it's good, it's amazing. Reconnect na Go TV hinya star 423 hash kana hudhere my Go TV app. Very fine. Turacokereria right now. We muturika yore na thimu njeru ugitogete ta bomu. Ino ni thimu ya M-Kopa ya kuriha kahora o muthenya. Ino ni thimu ya hinya, thimu smart, besha smart. Haya muturi, thimu smart besha smart. Sikona ini ate na kuriha o muthenya. Thimu ya M-Kopa niyo maundu mothe. Wariha wega utegutiriria ugaqualify kuheo mkopo wa besha cash riria wenda boost. To thimu tu ni makiria ma thimu. Haya, thimu iraguteithia kuoya loan. Eni, yani smartphone, besha smart na interest ya the view. Ndũkagĩe na stress uri na M-Kopa uri set. Ingira mutaratara-inĩ wa thimu smart, besha smart uri na M-Kopa uri sawa few. Share nduka-inĩ ya M-Kopa ĩrĩa ĩgũkuhĩrĩirie. Jetagwo Susan wa Mwangi, Principal Petans Technical College, Muciari. Rũciũ rwa mwana waku rwakagwo igũrũ rĩa foundation ya gĩthomo na kothi ĩrĩa ekĩte. Mwana waku ũrĩkĩtie form 4 ndũkareke ate mahinda tondũ ũguo noguo egwĩkora thiriti ya arata oru na ingĩrane na ndawa cia kũrebia na ũnyui wa njohi. Mũgitĩre arĩ tene ũmũkipu busy hĩndĩ ĩno ya holiday ebundithie practical short courses ta food production, video production, plumbing, motor vehicle electricals. January 2026 intake ongoing. Tosherere Kiambu Petals Plaza, Lemuru, Githurai 45, Roiro, Thika, Naikuru, Kayole. Horadhibo 0707 490 390. Nĩ pilau kana nĩ wa gũtherũkio kana nĩ mũcere fry. Jamii Pishori rice uyu niguo mucere kuna ukuritio ugathio no gekirirwo bagiti thaka muno ni murimi mwenyewe direct kuma Mwea na riu ndeto njega ihaha. Thogora wa Jamii Pishori rice ni uhuritwo ithanwa thiini wa Naivas supermarket ciothe aria muhuko wa kilo 5 urenderio na ciringi 999 handu ha ciringi 1,450 ukahonokia ciringi 450 kumenya maya na mangĩ maingĩ megiĩ Jamii Pishori rice na ũrĩa ũngĩhotanĩra mĩkahũro ikara mĩtambo-inĩ ya kameme kayũ ka mũingĩ. Right, tugithiĩte wega. Master. Yes, baby T. Nigua guthie msuri. Tumeenda fiti kabisa. Firi kabisa. Tuko gwan. Shukuru itu ni aciarwo tha eyo ni ndari gwetere ngurigago turiumirira go na niguo mutumio aingatirwo kuria guothe athie ni ingatirwo ni aiga overstayire. Riu turithie tumirire ku. Twakiumirira handu. Hega kwaja. Very nice. Wow. Ino ni the first graduation kana andu ni makoretwo graduate. Sorry. But this is the biggest. Yes. Because after sasa kufungua pia main sasa town campus, CBD campus, which is equally like big. Goko town. Goko town nene. Ota like bypass. Bypass. Koro ucio thene wacinene hirie. Cithe twatine. Riu mundu aigua kare na akuona na oka ni iratwarana. Not only that, I guess it's the first beauty college in Kenya. Kumira a high ed spa. Wow. Ugiukatha ici cukuru ri ugo atari kurekagirwo lashira. Use the natural lashes.
umaga mabatha nituriukaga gwaku kirae like we mirror what is already yenye iko kwa industry. Sema kama ni salon tuna set up class. Ginya ndwara cio thondekirwo gwaku. Ni students. Wow. Kitu anashia ni student. Wow. Yeah. Hey, turiukaga kumuganga higa makahinge katenga thondeko tuna stacy ni tuona kile. Not only, I guess it's only like a beauty college where like we have a wait list ya watu wa salon wakitaka watu wa beauty wa. Wow. Like kuna mama thondeke. No na thaishi. Actually ni student ni matarikuo. Guy, where we have the alumni page. Almost every single day we post an opportunity. Yes, this Nini Spa is looking for this, and I know outside there wanaweza even salons zenza attest watu wakari beauty tajira terere makari witu mana niguo tukigraduate re mashuari tukijoere wadu Tero nawe no guteithio wateithirio kuna korwo kunjoera twire twi ni uri kunja mademo hoi magai ho magai ni ari ndeithia matumere mucaje moga mutika makereke reke tumerie tu kiria kaigo choria terere mami ni nguragia terere ndenyihitie ni oya kaginya arume kana no tuiretu ona arume ntoyaga tukinjoera na korwo no ire mami tukikinya gukurikiria so long as ni ando ena discipline acia aya kone discipline theri ndotige na mundu uretuma doria ndama ndebatomaga gutire mundu ngithie kuu ati kuia na kuhutia na guthu top. I can promise you mahiana tanie riu acio nayo mangituma njukage riu kuu ngacuthie ngai matigage tukioro nawe no ngaurira thimu watigakimera icio turafitiro ni station na tugafiltero made andika hau kai ukunjoera igana eri ketwa eri mwanake na mutumi mwanake na muiretu na ni free sponsorship matindire kindu switima matiga kabagara inge kuhe mutu oya tungikare no ni education free kwa have products moke na product ni ngumagurira shingima taki tugucanga ha ni sa no me product to premium kai more than so what we do school we provide because we realize andege matu dige kuroke na makeup kits original taisio riu ni ta how much riu ingegora icio ciaku indo cia products so this is a professional kit ona warikia ri uguthi nake no ambie kuhaka andu gutire kindu kingi ngimata kire product 25,000 which is way affordable kwa sababu we deal with that ni tugifanga na kwa na me niki it's not your normal kit ni do high end cia makeup artist yes nindo akuhuthira even after amegraduate endelea kutumia niguo ndiriga atiriri ni tutigwibanga na thutha wa hema tikiore tutikiaranwo bagokaga ha ngoiga ni kwenda kemejithia kare atikikiorano eni wewe wacha kusema in advance no igwe rengenganire guku no igwe nyemu cienyu ure ciena goro hai eri wow tuwe man male and female who are passionate about beauty. Passionate. Ni moigwa ni tuwerwo inyuĩ mamutigathi kurehe ũgũrũki ũrĩa mũkorwo naguo gũkũ online na korokoro na niĩ ndehetwo gũkũ nĩ wa kĩrũmba nĩ mũkũmenya. Passionate. Passionate is the word. Passionate. Na toma tumahandũrĩ mathina menyitira no tukumatuma opportunity cieho kwina expectation in this generation one ati watu muhando da kumira orimwe no kinya witume no ginya show up on time no ginya prove yourself aya ni magwituma then orio tutindikite haha ithuĩ tutiendaga ithako sawa riu eri inyuĩ na inyuĩ mande nĩ tũgakĩhingũra thimũ tũgacanga na inyuĩ kidogo tu niĩ rĩu tũcange kidogo ando matikanywe muno weekend ona kemenyithia kire ndogete ni kwamba metha iguru anga ni ndacuka ingethie saru video motigenyona no karaiko ni agoka rucio kou no haumirire mundu kundumira muracia tuma na Juma to ni njwe mwethi muini moni sponsor omwe na nicio ingejigirire no ruthi negotiate twisthiria kou kokana live gibatuko umirira ku riu kababa arafu tuthiete haka baba ni ho twina ndagika 9 cia kababa na he handu urahingurite urahinga so what we did we to realize andu ingi ni maroka go fetch also our students na magathi ku tukigatire tuhingure a hub yes ya student yani ka beauty clinic run by
alumni akaributi wa graduate ugathie hau kuruta wira ndakirigirwo ningi mwana ahara orere igura riu ri ya twahingurire kindu kinene muno by the way hired spa kina miata na magya client uguo baka ilikuwa ime break even ira mariha ikeriha no riu ri tukiingatwo kaide kendigathe na nyama ndukarege kuya ndoko kai muthoni mandutheke kahora uteithio kwa na muigida utatheka na ora mukoronzi ora rathekerera gai yeah, so it was very unfortunate nikure mone kuri harenti kana niki tikure mone kuri ha maugire matireda spa na twale na list eno wale sira wale igoti-inĩ no ngiona atiriri ndiri na hinya wa kurua ima ndikinyete hau ngiona atiriri hatiri handu ha kubisa ukingira matiamenyaga ni spa nikio no hu ni na list ya 6 years anyway but no ega unajua gatiriri as you can see my life ndiraga tinde kwa gauma na no gaumira tariu thaici ri tinde kwa kauma no ni ukaumira ne igo muthikiriria utinde ko ni mutorere uguo na matutindike biu ginya othe matindikanaga no tukaumira that is a nice one na turamahingurira no gatuhingurira student aitu handu marionaga even right now handu mabukaga no thi mabook na appointment ugathondekwo na student no gathi na they are making good money like nie lashes everything jika student any it's a student no kuhakira makeup okay ni ni tondu no ndiragugunyara ino ndira crack it ndira crack yeah wanapakanga vizuri even good than me yeah ni ukuhaka Frida ni tugucemanagia ka brosete ndirona ta nguhakirwo guku riu gutiri undu itagwika nginya twambe twingiria andu kuria mwene aranginya othio ya kababari riu kababari ni twagitindakanire ogutire ndu muthenya umwe ngomwe atiriri ni haiko ni ukuhota no nginya magana meri matutikuria ni ambia kunyonia ko prove very serious aya ro muthenya umwe ri ngabia mwitaga atia ni muriuki etagwo Benito ni Benito ni Benito na gwitikiria uguo na gitamba ndari thina riu ni ndikanaga ni anyuaga tene no thaici ni atimono no ni ndendaga no ahonokire ngai ndagwa niwe njira ahoyagira thaici ri no ni anyua muno not really agukua in that ni aguthukitie we ni uri wanyua na rimwe kidogo ndingihota ni nduru ai no ni uri wacama of course go shama like ile you know like kukia kunini but I don't like ni yakuregire ndiko ndi muhono kure ndiwe kana no nyue by the way atiriri sweetie mwe no cio wa studio B waigua aigane ndo sasa tatira kuigua we mwe no cio yona ni ngugatake ni haria like nuna mwe handu ugacieneka juice woi ngirigwo niki gike munyuaga ngai ni kio ndaugire ndingienda ithako ta riu hatiri riu mwana kio mugitwara noguo akiona ni ara commit ngiona ni ara commit ngiona you know let me give nyinyi wale wa opportunities mlikuwa mnapiga kelele saa 5 mnyamaze kabisa niliwa master magugani arari githungu turihe biru aya riu ni hoka ni matikomenyaga na cukuru nene riu maraiga oi we love you nende mama stile na ndahora screenshot na twina live no nituguthi tukiroga ni acio makurehete thina no hema guguikiirie maiga oka riu theci baragia atiriri ngai ta makanjo yai the passionate matokwendete kari ta makatotikuga ni we magoiketie mahiga matikuwe no turiumirio inywe onire ni mukire ki tukoya a 20014 kwanza ndimo mastire ari othe manegenirio umuthi amwe nginya ni ngumacoko kageria marajira muthoni conoka niguo mukugite mukireki tuna evidence ati mamuthoni ma niko na evidence ona ke gwithio ne mundu wothe screenshot woe stesi tutirahe opportunity andu aria mauma cyber bullying na nona mwana uyu uri agereire riu kamba mamugitwarana tugitwarana
na ina ndagika igiri sawa no ndio na atatutwarana muno ni ena thina nake ena thina aigaga kariubagi na ndo akariubagi kwa one bedroom ngayo kana ogumira ringi but I thank God that I chose him. Wow. Todo ni akoretwo a pillar in my life. Wow. And hido mohikania ri when I'm going through this like 4 years ago. 2021. And I thank God that ni akoretwo a pillar and huge influence. When we adogi mogaga atiriri ati de bia matimui because amekuwa even financially like ni anakuja kunisupport nikienda chini ni yeye sasa. Like he stood by you. He stood by and he's a man. He's a man. Yes, he's na pia na frayanga like he lets me shine. He does not compete with my shine. Oh, I love this. Dakora jealousy. How ne ho thina wa andu aya meguku industry mugicemanie murenda kungengana kushindana we okaga ginya karibu to make sure everything is going right. Wow. Na pia tani call out when I'm not doing what I'm supposed to do. Wow. So I thank God for him. Wow. And I thank God diarori daina bia. Dira andu matikarore. Ngatwire muno. No more like vision. Na pia hoya guy. Yes. Tondu me I can say the person I prayed for ile list. Modoma that niko na tick. Siko nimetikingi millionaire. But I can say I checked that list off. Naiko even beyond. Wow. Rumu na twana tatu. Aya, nawe ni uthire. Ni thire. Tuire tutoto na tuo. Ndale ta. Haya. Tutatu. Ndena cina ithatu. Na wow, that's good. Na urajera ni hindi ru uraringa haria. Mutarenda kuhutia muno. That's good. Garathimia ngere. Sisi ni waigua. 3. Yes. Wow, congratulations. Yeah, 2 boys and 1 girl. Andu maigiri maiga maranjera muthoni wi muhai muno. Icio ni ndeto cia kugore tukwaringira githiti kurigwo ru maretwo ni kurigwo. Ni ndamwera no mwika behavior mukarekerera tugoka na guku thutha tukaigwa ria koroka. Mnatulia. I love that he doesn't compete to shine. That is a point to take home. Wow. Nwathita. Yes. Point home. Riuri ugurukiu mukoragwo naguo niguo gwenda tuhinge naguo. Tondu nga niguo tuma andu mahiki maiga tirage kuona ndinge to ni ngucuthagiriria uguo ri handu wekite kama nimechomea msikilizaji wangu na venye nikaswiti hata amini ni mimi nimempiga hivyo na naranga hapa akimisbehave na nyamaza. Hey, they don't kuria bathroom kuria toilet ri ukikata maundu 1 2 3 to disastrous kidogo ru ni challenge ru uguruki wa content how now hathiaga atia ona ndagera nikichoma ninge muno tondu ndiro rajoera andu ndira marere niko kuotha kidogo ngicokagia na mucie even if we share something that's reality that happens. I guess every mom can relate that. Ni haria tutwa post. Ni ile tu jai post. Okay, manyo to post ire. Onani kege stress ge haba metha iguru gogaterere. Nja tumia ni mako haba metha iguru bypass na mainuke rucini. Moragirwo thimu. Nie no ngumahambira muthenya onani ngahamba. No ngumarika. Kake mona sarvidi makiumira matari ginya na iratu. Kong. Ko wewe ukiuga twikire. Tamakana yo director wina cena magana matatu na hindi ni twikire ati hau ni ndanda study rugutirwo ndoingenda kwamba kuria tutari turamba kuerwa tutari turoerwo ciana no nikitoria atiriri like saa zingine how I even inspire people kwa post kono adu mationaga mauta macio ni ona ni mationaga riria ndiramethera ta guku tharu ucio no igwe mandumite ta bomb ukamahunjiria uzade gakira Saturday or the Sunday gaikia kigona kaskati kama filima koga amen sweetie so it's normal kogwo ri content icio muthenya ndari horo nacio i mutheoriko baba witu Benito inyo mumetaka baba anyada wa Benito
Tetogeta ado mzaire. Anyway, that a problem. Not everybody that agree na what una post. Unaona and si kila. No kai wewe na ni junior ore ko kamuto ni ore ko gore o controversial. Leo ni gere. Nige kenia kila modo. Totiuma tukenie no nawe ndure rohia no akiruba oyo controversy kidogo, but me I have no problem. Adogenyo na matikenagio maybe ni tasu kana okra did the problem because who am I to judge? Yeah. Anyway, kogo content ya kude kuaffectaga? No. Nijira mura ko do okay with it and follow. Wow. Yeah. Eyo nani nani jenda gwikore ndirenda no thutho ni honokete kidogo. Onanie. Ene ugedora thaisi. Thutho ni mukuega. Eni. But you know anyway tondu kau niko ndonire ta kathire muno ri niko atumia magukete guikia mahika maigwa ni ukumathomithiria ciana ninge mambe kuga ai kaire tu kau ni gathie wega. Ona kero kiu ni githaka. Kero kiu ni top. Ona danori ni ciana nyujure githurai ati uni uraonagia ciana githurai ucio ugo niguo andu mekaga na atumia othe tumonagia riria turongithia o muigaga hau no ni tuona nginya guku atumia uria marakiruta wira nginya IG and whatever. So I think it's just don't fire the messenger. Ukuhingana gutwira atia tuhe namba cia college by the way ithu turenda kuingira 0707 tiete tu manu ha tere ndigo kuona 0707 555 555 444 0707 yeah 555 yes 444 yeah tondu tugukinyithia mbeu ya kameme ya canjamuka tukuga gutigukorwo na gweterera Ngai akuhe space bigger kana ruo flow ngima na ya keri tondu nayo mbeu itu ni ya kiara ni gya guthie. So all the best ukuigana gutwira and all the best tomorrow in your graduation. Thank you so much. Ni ndigikana kuga ati arire kairetu na second imwe ni ndigika ati everybody ena seed thini waku Ngai ekirite ena mbegu wina mbegu. Amen. Na nikio Ngai aturaga atiriri go and be fruitful. Tutiko fruitful tutu na mbegu asha kogwo don't search what's anything outside there. It's already in you. Be that and do that. Go be fruitful, multiply, subdue and dominate in all the what you are doing. You have what it takes. Amen. Now with God, always seek God. Don't go to another level without seeking or getting that clarity from God. Yes. Always ask God what you are meant to be. Ask him to direct your step. Amen. Now he gonna take you there. I'm not there where God wants me to be, but you're still climbing. I'm still climbing. Wow. Yes. Thank you. Congratulations. Thank you. Carrie. Thank you. Beauty College and all the best tomorrow in your graduation. See you next week. Nina land kwako vibaya sana kuleta watoto. Karibu. Nikiwa mama mzazi pale ni adiko nanko. Anko akiwa amebeba box. Auntie akiwa na camera. See you guys. See you Rongai. Bye. It's been real. Love you. Kuma mushie munene wa Kenya.